money laundering. E mana o mia le pei o sana tupe wa e mana o mia fai o sana aita lafu. E pei e se vaenga o se tupe. Na te maua i se tupe te le sili atu pe amale. Miliona mon tupe na te maua pe a pei le vaenga tupe lea. Na matana noa fai mai e fai si te leo lo na mana onga. Na ufa malu lui le uso. O te iloanga au talia le mele te tala noa mai ai. O le lea nganga ngau ta mafutanga ai lunga ka koef. Ta toe fia māsani. A sa tala noa mai le malona mauti noa. Uso, a fai le mea leo ke fai atu e whaapopoina te leo lau pisinisi, ma le manuia e te leto e pole. Waku ia wale lei. Sa u fisosoani e na o sina vaenga. Ia e le mawhai o na au sia le tūlanga o lo e manau mia. Ai na o sina vaenga o la au fisosoani a whaapea e manuia. Ia o le tūlanga mea māsani. Ua tolu wai aso o alu le uso. Fo i mai. O te tolo mai tuli ma le nganga ua tumu le mawalala. Ua matua wha le tonu le mea ua o iai. E toa 5 tangata ua a fia. I le mea na manao ai. A o le taimina tu e maua ele tupe. Ua matua to e fiu e so tai tangata i e so tai lunga o mea i o mani lontri. Ia o nei vaenga ia. Na le paua leo la leo so mātou sui e tu watu i la ua fionga le minsta o tali tonu. O le ano liu o tu la fono ma le mafaufaunga tua ia manuia sa moa. Au nei vaenga ia o money laundering ma meo scams, ia ma mea ia o cryptocurrency. Na ia tu ngalunga na o lo sui, ono nei vai tau ia tātou, leo tātou wa ai le ami o whawha mai o leo penga ta whailangi le te leo. O sui a inga ma le tūlanga o le. Leo wa i ua fo in tātou nofo fulitua ai. Ono le te leo whaamtalanga e whailunga o penga ta whailangi. Ua sauai male, maltoa inga mele sauai tono o mei o money laundering. O tupe palpala a tono o le sila fia ele mamalu o seo tātou. O sunga fono nei le tele o afianga o ia vaenga. Ia na le paua leo se tu alalo o leo mātou tu malo lau o fionga le minista malau au waa. Alo fangia ele atua o statu o tunuu. Na o sta mai sa moa ele tele so tātou. O tau a whai. Batou oi se tasi aso malolo mai nai o tātou tangata mamai o loo mātou intia mātou mafutanga. Se tasi o whale whaatau ime o meo o ia lava lava. Wātu le pa ia o le mauta. Atu le se tasi o uso mai whaile ka maro inkia. Mā nai e designs o au ie mare. Ma manu ma. E i whaile mātou e lei sa moa. Ai mā nai o lai kam whai lona nganga whaile sauma se ie sau e promote el pisinisi le intia nei ma fai kwa ia o fia mo fo se ia tau fia le uso wa matana fai to ina la un le intia io o fai le tala le uso fa bel kala le intia. Why should I concern about le bakwa ia sa mo you only have 250,000 people whereas in kia e pidi onga fai tau au fai. Ono atale o faku ia au koe whalka maro ngai loa leia le inki ele kai mo sang profiki kako ilo ai kam foi fa kaure ia le inki ia pe o nai vaenga ia tau fa matala tala le tūlanga o afianga foi o so tatu atunu to i titi mal fa tau va al tūlanga o me fa pe nei le onga o soli ngā tū la fongo e fai lunga o penga ta fai langi le tele vave o la tamai male tele vave foi o soli ngā tū la fono. O lo fa pena na fa nga I lungole o tupenga te fai langi ia pauleo se matou tu alalo lo fionga le minsta ia lo fionga le taitai o le malo ai tali tonu lo matou ta ofi o le fautanga ngai na malo o wa lava le sa o sa moa ia mo le nga I luma I tatou fo longa le nei vai tau ia o tele no foi lalo lo fionga le minsta. O te mna foi fa ngale nei ava no fa aulo wa au mai se fa leo le nganga o faftai lo fionga le Palemene ia malau ka peneta lo fionga le minsta so I fua maloloina ia malau fionga le fongftalai o te iloa na le tafal to fa le fautanga maleuta ia tatala ai fai to o tong fitinga ia tunu mamau ia fa nu fa penei ai longo to fa fonga mai se tau fai atu le nei tu malo. Yan fatai lea ma sa mātou whamtalanga I se o tu mālo o whafonga mai.
mau te o mai Singapore ai fai mai tala si wanu matou o mai mana inisi o tina mamai wa o toi fo i mai wa manuia tau fainga o silo matua tu lou lava o le mafai ona tau tala ai fia mata lungo po kalame fe la ku lungo penga tswailand le la te o ke lo ko ko so masilo mo ko la ngai mamau ma ko keito la nga luenga le sa fai la o fionga ta i o ka fai ko so ngai ka ma ku me o yai ya au ka ai ka lo tua maulo li ma fa bai fa o lai fai tai lungo Facebook fa mai o wa ka ngo fa ma vai mo to fai pule o umino wan ia sau amalo fa peso tu au ko ke pole ia lo tu malo le ai ole e malo si tu foi pule le vai ta wa ti le no malo si foi pule mele o foi mai ai ia fa tai la tu ta po inga le la mu ai malua la o fionga le pule mal malo la inga fa ya onga ya wa o ma fa tu fa tai le no fotalo ta tonu lava sa o tu le mana o tu tal sanga au fata o tolia fo ia tunu e mamau e mai se fo ile maftanga na yo tatu tangata lo auto va atu mol sailinga matangi ia faftai fo ile le tua ngai lo fionga taita ia mai se sui taita ma sui mal umol tatu vaenga lo fionga sa fa pito ia ma sui mal umo tu to tatu Palemene ia tonu sa tau nei talo mol nei sui ia lai si la fanga fonga o le tua i lo tu ngalo io sa matu leo maleanga fa alalo alo fangia le tua lo fionga taita io malo ia o fatete ngese lo to sa e fatele vave lo lofa e le tatonunga le faingo fie o tiute le vai tau le te le mau fa fitauli e talo le tua fa foisia lo malosi ia lang sua lo fionga le tuma tai sui Palemene mau al malosi fa fowina mai le tua ia to fionga i minsta mau la to fala lango wasa mo molon manuia ia mo foi le malosi nei tu ia tatu te mafuta i pema tau tua lo tatu malo so se awala ia lo fionga fong fatalai ai o tu ai mas fam talanga lo fangia le tua fu fuanga nei aso e mai se tatu fonos so i fu ono Yesu malo sa no la fionga le sui mamalu tu sai fo ia sai tu mai la fionga pan mi lo tele mai after ile tua wa tatu to mo fo nei aso manuia fa wa wel tatu Fonotaga ata lo fa tu le ngang fa lo la fionga me se fo tatu mo to fono alo fo mo tatu wa so nafi au tu la ia tu la vai mo le fo le ngang fa after sui mamalu yonga le fue tatu suyo sanga nga fa ia bi ia le tua wa tatu to e mawone nei maftanga taua e mal tatu fisir fa ingal tatu Palemene a mato tu ia tu lava le mo papanga ma te talo atu mo fa mo moe io e wal me ngata ile ngal we ngal tangata o le mena ile ao fa malo lo le li e le fa no fia o pepa ina wa batu kapeneta e fai ngofie wa utali mai ni usila le se tali apena foi na feto i mai e intia ai sa talia mal talitonu o le tua fai va venga le wa yele ta ya ne le o tato e le o kapeneta fo i pol Palemene po tato fa ftai le tua to foi lo malosi ma lo foi lo onsai ya wete popole lungo penga ta fai langi fa penar so i fuanga le tato yai ai va tai le tu tato felo ai ta ua lo finangalo le na fai lo nei o lo to na ma se la ina le tele o menei i lungo telefoni mai o lo matai tu le tato o fal tupe tu ton o la to e mai fa matalanga tu tongi atu le tupe ona sa uni le la mo lo tupe ma tal tonu lo se me fo e tau na matuato e mata lia le iai lo tato watunu email tonu la ne ta o scam tangata tau fa valea i lungo telefoni ma me uma fam talanga e vatu fol tu lalo tato fol tu pe tu ton o i o lo ia la afianga te le lava mo tato watunu mai le tasi tu mo lo visa vo isi tangata lo wai e no fa mal mala ma di e ia langa e fo ngia tu pe ta mai tonu i
te tau lava ona tātou whesosonia I tātou uma o le Palemene, 5 sutasi tu malo, 5 sutasi tai fono, wha malama na taupu lea. Ai le se mataupu le titi. Ai ai lava isi tu langa tātou te manatua. I langa o le laulangi wa sui. Sui mele lei, ma mea ia tātou te angaru I. E ngā I wha mamla manga o mene o scams, money laundering, criminal transfer, ma mea umana e te tau na tātou pui ai. Ma o le whatu le nā o le tātou teunga le whai le teimine nei. Ia, tātou tala nofo I ana nafi. O le upu lea tau o le new investment, new money, new opportunity. Ia, tātou te mata I tūfo. Langa o le lalolangi ua fuli. Dea o tātou vai tau nei. E ren whain tātou tau whia. Sau digital transformation. Sau le AI. Sau suinga e lema whai o na tātou suia. O tiutela tātou male tunu. Tātou whetu unai a ia whai puinga o tū la whono e pui ai tātou. But te le taun tātou left out. We shouldn't be left out. Tau wan tātou wawai e tātou sui a ia sui me mauti noa e pui ai Samoa. Lea lai ma fua il tū la whono nei. O le puinga ina ia malu le tātou whaltupe tu tonu. Ai wo tu la ia fa ta ua lo fina ngalo langa lai fa fonga mai le tunu ua mausa le mele o mausa le mele fa pe la foto tu la ma tu ala ve ve la vanis au ni je tangat o tangata tu ala vale tu lo lava fa ngalo ngale isi o ji vo tangata ma tu ai lava lo la tu to mai awa vanga la ma fa pe la milionaire la so tas 1 day millionaire no na va tu pepe mai umalo o yo le fata o fina ngalo sui malu ia mamato to fa man wi atu fo pola se sia so to fa wa tong fitinga alo fangele tu ia molo malos fa tailo fionga le fongftalai mo le no malo ti va iro fionga le tai malo ia o vaenga fo isa o ia sa no nga sui malu ia wa lo fa tu lava no fo le amatanga o la fo sanga o le uma watu tasi le vaenga nga esi inga se o tau wa moro tama o inga istangat a wala palpala o lea faftai vi ia le li o le fa fosia lo malos lo fa fonga mai lo tu malo ta ua fo ta upu o ia pe o ti mai at fo ta i o malo ia o mea o tupu tatu la lo lang o lo ava no pen mo ta si su ia o lo tu la mai la fionga le mistai o tu la fo no tau fa fi tu atu la no. Ia, e toi fono whapi pe le folsanga le fionga le Palemia. E tā uai o le silfia le tātou Palemene, mai se fol whawhongfonga mai o le atunu. Whai foi sina umi o na whai ngālwe ngai money transfer business. O le tele ia o lo I tāwi o lo whea ngai ma company tupi whamoli. Mai se fo I o tātou commercial banks. O leo o atu o tangata ua maua se fe autus tu sia. Pai mai. Congratulations. You won $1 million USD. I send mai le lau kasi pasenge o lau kasi milio. O lau insurance. Ia, o ngalafu atu lola I o lo man malo. E o atu tangata lea I le ofisa. E fatala noa. Sili. Ai vai atu tangata whai ngā luenga, o tangata le sau. E le whai ngā luenga. A o lea ua sau malona, mana o malona mai. Le ai o ke manga o al milionga lea, mai mana o lafol tupe. E iai la fesili e mawhai o na fesili ai luma ai le I whatinoa le ngā luenga. O whea lau, o le alau ngā luenga. O le ale source of fund lea pia whapea o le sau. Iesu e atu. O le whai whatoanga. Ai lafo tupe. E lafo I Nigeria. O company tupe whaamamoli la sa o whaingalwe ngai. E iai ala to high risk countries. E le mawhai o ngā lafo iengi tupe o ngā compliance check o omon whaatinoina. Ta watu a malmanino la o fionga le fong fetalai. To tele yo tātou tangata e awhia ai, tātou vulnerable people. Ma le tā ua lea o tātou tū la whono.
Taua leo le tiute ma le matawhai o ia le tātou whaltupe tututonu. Awa a mai almasina e tāpena umali poti a money transfer operators. Ma aveanga i le mtanga luenga le tātou whaltupe tututonu. E o whaulai tātou commercial bank e ave i tonu. O lona winga, o I lai whai e iloa le ilo ilonga, ma whai e le monitoring role. A whapeo si misione leanga lafo lan tupe i le Western Union, ai koe lafo, koe su e ako si misione la lafo i o le Pacific Money Transfer. Wa tele wha maumaunga, wa tele mafua anga o mwhai e o na whaatino le ilo ilonga, ale whal tupe tutonu. O na whaatino leo lato whaalau iloa. Ai se ai whaatino ai whaalau iloa. Ia malama le atunu. O whainga nei, o whainga tau whaabalea. E tā ua la le tiute ma le matawhai o I tau longolongo. A le tātou whaltupe tututonu. O ngai la uia tiutilo a o iai tutonu o le company tu whaamoli. Whio lolo I o tātou tangata. Ua a fia o lātou tamau ainga. A o tangata e lava le tomai. Ai ua whaabalea ina. I le miliona lea. Lea ta watu o tangata o whaabalea. Ai mali e ilo aifo. O le scammers a le tono Samoa. E wha pēr o I o le scammers laiswaf. O le tono Samoa. Ma o isi baenga ia. E tā ua tātou tū la fono teu le ia il teimile nei. O le fwau tātou mai tau wina il teimile nei. O se tasi lea wha ua ma le wha mua le tātou whainga malo. O le tau tafi e se al tū langa o le aisa. A tātou tala noa le aisa. O le aisa, e o whatasi mal tupe. Ia lea tātou te whea ngai nei ma suesuenga ma sa ili ilinga tūlanga lea le. Le na tūla I mal taimi nei a Vietnam. Le awe atu o le tangata Samoa e whaatino. Wha o le maliu le tangata Samoa. Wha pen whaatino mene. O loo involve I matupe whea wea. O whea aluatu ai tupe. Iti ida e aluatu whal tupe. Pe aluatu I money transfer operators. O le tāua lea le tātou teunga le iai. Ina ia mautinoa, tu ese, ia tiute mamtawhai o ia kovana. Ina ia mautinoa, e iai sesi tangata tuto o tas. E tu la I mai pol tātou komiti whaatonu, whaatino la le wainga lea lautele. Ai alo ia kovana. Ia molana ia lava tiute mamtawhai o I wha executive, wha management. I to tono o whaitupe atina. Pes whapoponga lea la o fionga le fongwhetalai. Malo sa no la o fionga minstau tupe. E tā ua te le vaenga lea ua whaafonga tātou maota al se sila mai a Samoa. Le tā ua na tā upu ne le ua tutu lai whaatasi tai on malo. Ma le fionga minstau tupe o ia e ou di tū la fono nei. E leo se mata upu tātou te tangatanga I mā iai. Le a fianga o le tupe ma le sori ngā tū la fono. O mea utu tupu le tātou o tunu. Ia tātou matai tū tātou le au whaitu la fono. E meise le atunu lo tō whaafonga mai. Ia matai tū langa wo o iai saunoanga tai o le tātou o tunu. Ia e meise fwoi o tai o le motai. Le nei vai taimi wa tātou o iai. Ia a modi whaftai whamanatu. Mai tau watu o lo tūlai mai a whasale le anga tolu. E se isi vaenga wa umai ana e saunore. E tāua I o le whaenga le lau whiunga nanga leo pai e le whiunga le matai minsta a me se fwoi tai o le malo. O nei o lea wa sauli tu la fono lea. Lea wa nga I tāua le whatupe tutonu. Ai ai wa ai le history tu langa lea tano mai le matai minsta. Ai me se a le scam le one coin. O le tau sanga lo whiunga le matai minsta. Pian fanya va ai langa o le mafu inga fatupla ia le spread o le scam lea. Ona o le scam lea maka mai kongo Bulgaria. Sawa Europa sawala ia langa vave na spread. Ona wanga ia tu I fala putonga. Ai mesi e kare sia lotu. A mata mai ore tai fa pena ona. Il temi nei ai alu nei mata I lalo Fai se e ai tu pena. O su e lawa le fine lea na amata le mele. Alanga na matua fa ina I tangata Samoa. E o I tangata le matonu. Matu tu malo. Matua fa ina o fai lo ma mea. Ona matua fa se ina lava ile pokalame le wankoi in particular. Maria Fenore sui ne tu atu le vandona e la unha fa lua lea.
a le ua whaafonga, o le matua i tā pena le leia le tangaruenga tupi. La sua stangata matua i aile to mai whapitoa tu sal forsanga mista. Tilo mai vaenga e li o fo tūlanga le tā ua e kalisia. Tātou te li o fo i le la vaenga la tau le a fo le kalisia ia ai mai se fo ngā ruenga whai whiau tātou te li o. E tu mai alo whatu tuanga le ua fola manino le fionga le mista i vaenga uma ia te pui ai wha le tonu tātou o iai. Ia, e tu atu le mano si sui e fia sa no tu sa tu la fon tu mau a tau whaof. Ia leo tu le mai sui o sa whata lua. Tu atu le mano e lau fionga e sa no e tu sa tu la fon e tau whaofi. Mo ia na whatalo from whatulo wantu le vatampo lau fionga from whatalai. O leo mai a na sula mo moli lau whunga. O mo foi na e pae ul whanua tu pua mala ai tu tofi. O le tapua inga le tātua tunu. Ai mai se le whale palfua. Il pai telo le mauta le nei le fio la mo fionga. Le foi e fio le fionga le li palmia le sunga lauli le mani toa. Fio le fionga le sui palmia le fionga ya mulpola. Pai e tele i Ming Star Kabinete a fio foi a fionga Ming Star lango o le mountain nei le foi papa ao le fionga il te tai o le tuangai sunga le tula e palalo le manitoa e foi la fionga le sui te tai lo talenga la wofo la mua tu ya tua le foi fio tu la fionga sa fa pito fai pule tuto tas. Ia mana malu nai tu o le vai. Ole, pai alava lea, le fionga la malu le malo la nta po inga le masiofo. Fio le fono sui to fia malantu masiofo. Ale le foi e ta po in fa mai lolo. La fionga i fam sinsili. Mali im te mai tai fam snong maulunga. Fam snonga fai tu malo. A me se le fio i la fionga il prestene, ma sui prestene, ma li im te mai tai. O le famis nonga o whanum swafa. Pai ala valea la fio la ingsalvi fata fai taulanga i fia. Lo lātou tāpua i o tātou whaiva. Ia pai o lātou nu i tama mainga o aing foi mo lātou tama. Pula mtumua i tu au ma lātou a ingal tai ma le vaa fonti. Tēnā foi la fio i maupu ma le whaasua. Ia sua ma le vai whanua fōma i tūlangi. I tu au ma lātou o sa ole ma le launi sa lua. Mai se foi le su lau nā matas. Fio i whātui ma le wā tō. Ia o le pai la vale whainga malo tuila manua. Fio ngai kovana ma le tēne kovana. Fio foi la fio ngai presidente o senate ma le maunta maulunga. Fio ngai whangutalai ma le maunta o sui. Whātulo watu. Au tula ia lava mal fa lalo e tau fa leo me tau fa ngana simanatu au staufi il nei tu la Fonotaga wa folsia i luma monta e per man lo tila va mana tu lo te tilo fa tala ino nei tu la fono fa pe mai o tam fainga i pulenga le lei i tonu o tato fa tu petu ton ma tal tono stu lang sili leone taua ina fansi sila to ia in malo ina fan man puipuia to sila te tonga i lava singa o tulanga o tupe fe ava i pe ona yenei lewa sau noa mata noa ta lai foi pa ia mota i tulanga o lava singa nei o tupe fa mo mori po tupe fe ava i tono le lalang le la ta wali nei tu la fono le e te awale ava ma le whalwalo o te mutua langolango i nai tu la fono folsi nei e te le aia ia tu lang manuia e lei foi suinga i whaia e au normal sila tutoa i o na afianga ma whaina le o tilo ai ma le tutoa i le tāua o suinga nei mai le taimi i le taimi e fua whaat tau tu langa mana onga e whaamlia i nai ia mana onga sio mana i un tangata soi fua
E pe na saunoa le sui mai i le tūlanga o atunu te tele ma o lātou foi manaonga. Ia masi o tātou atunu toi titi. Le foi lai fai fua iai. Ma sila pea, ma sila toa, mai lea taimi. I ni suinga tala whea ngai. Ia mo le pui lava o tūlanga mga luenga le lei. Ma le pūlenga le lei tono le tātou atunu. E mele o te tūlai e lama ma le whaalalo o te whaleo ai le lango le nei tūmalo. I le tūla fono mauna suinga e peo ni wholasia. Ai, o te lei nofu i lalo lau whionga le whongtalai te whangaina le nei taimi. Ma nei avno ta ua. O te whaftai e ta po inga lau whionga le whongtalai. Pai al mota le nei. Whionga foi il Palemene, ma sui Palemene, ma pai il kabineta. Ia whapea foi lei tū le manu. E taimi foi na tū ai le tātou Palemene nei. Ai whatau nu pe ala le tū la fono. Me lau whaftai tele le tā poinga. Ono lewa mai lau tō soifua msa uola. Tātou te toi whtapa i ai tia whau nei. Le maunta whilitanga ngai upo le tātou tunu. Whaftai tele i lau whionga ia whapepa i o nei maunta. Ai whapito ngawhas whamtalanga. Tā poi mai o le tātou tu malo sa whatalua. E vele nei teimi o te whaleo ele ngang whaftai. Lau tau talitonuina o lau tangata ma le whātua tuanga. O toi au mai o te nofoa i le nofoa o le tātou tu malo. E whaleo le finangalo ma le whautanga whtala. A wātu langa upu whai o malo. Me leo te moli tele, whaftai tele paia. Fio la inga sātu le mfono. A wale a fio le whalwhale ainga. Ia le a fio le whaurulunga ma le whasuanga. Tā pāu tausi, ai maise le malu, tau la niu mai tangata, no whatula ia sa whata ma upula la tau, i la o tau whaiva tau tā. A wā, ia whalanga maia, na matua maia atu nei. Me reu te whaftai tele lava, i lo tātou tu malau whaftai fo ia sa moa le tā poinga. Wō mai masani mai na ala lofu mai. Wat whela whaftai tele, i e lango le tātou vang whawhai. Al fatu tua sa mo utas ono le nganga lango mo fa malosi ia wa favor nei I tu malo ilana feeding fai ia wa tu langa ol tatu Palemene ia pe paulea o se ngona ma se nganga fa maulalo o te tula ia tuai ma le nganga fifia ma le nganga fa aftai e tu sai matulanga o favor nei tu malo leo to mai fa tuanga e vei lo tangata fai ma fonta mo no folen for fa leo so mato manatu e u fai o malo e manuia fontanga samo na fonusu nei tayo Fa malo sa noa whionga sui malo sa fata ia lau sa noanga mua foi lea ina ua suia le ala vaai le tūr maut ia te fio e tau avere no fō le tū malo. Ia wai pai fōi le tū malo e tu sal whātua whala inga ma le whidiwhilinga le tū malo. Wha malo whaftai o lo whafonga le tū malo e mai se fōi pai ia o le tātua tunu o lo whafonga mai. Malo whaftai la tua pele ama noi se sui fia sao noa ia malia mai le sui o vai maunga whasa I tu atu le sui o whaleata lua ma le anganga whalona. Tūlei mai. Rau whionga ni. Whongtalai o whaleata tasi. O ia whaleata tasi, sorry. Mo no whamalulu o tula vai suisfono o na wamawe o na o tula iatu. Ia o na lewa o mana o la o whanoi le whionga ili. Whongtalai o na stuatuangia le marufia. Ia o na tulanga fo I le uftia le au pongisa ne nisi fo ne ai. Ia o te to ese ai. Nea o whamalulu o tuai pe a whai o awe o tula iatu. O te whatalo whatu I lau whionga I le whongtalai. Nei tai au fōu. O te tonu foi o la au le toi asaina le vau tui fiti. O leo o maea o na te tala e langi. Ia mesi foi a saunoanga mwhetalai ngā wāpa ia ma malu o Samoa.
le ngata i tātua tunu, alfa fongo mai o tātua motu sa, mai si foi o le paia ma le malu tafitolo whainga malo i lau whionga i le whongtalai, mai si foi le whionga i le Palemene, sui Palemene ma le malu o kabineta. E tēnā ne foi le whionga o sa whapito, whionga i le teitai o le tuangai ma le whailo tusi. Ia masui ma le umo le Palemene, teinane le whafonga mai, na le whionga i le whamasinsili ma le ofisa o whamasinonga. Ai o tula ia tu male ava tele ne avea ia tu tuangia le malfia. O te wha mua ina ia ngalo ia tau. Ia lo tu malo ne me ane o tu monia le se leo. O le tu malo fale atas. Ia no feita wina le fa fong mai o le tu malo. Ne tu la Fonotaga, tu la Fonotaga faofi. Te ungo tu la Fono fa tu petu tonu Samoa. Na walu ama le raswa nafi malo loto fia. Ona le masina lente nei. Sa matala no ai mastasio taitai o kale sia la o le ta wolon swaf. Ola na fisili an fai memo moe tau. O a mai Palemene o Samoa. Ola utali no fai atu ia il taitai o na kale sia. O usala moa. Ano ulo e fa pese me tupu Palemene o Samoa o te le fia sau Palemene. Ale sali o tali ale taitai o le kale sian fai mai e taua to e fa malo sia lo loto fa fitai ele so matou leo ai fa fitai wa sa fanga fai a o maleo tatou nga luenga fa fai fia me la na o to fia ila no vinga ile o se ser me le utsau ia o le o sao ina o fa so muli me au tu e no sa ngua le mo talo ile ri pe ye se singa luenga ia fa nga nei ia lo fa tau ba le la o te sa bo fa wa le tau tu al tatu tunu sa manino la fa lo longo e sa lo nga Palemene e mau te lo sa po le lava o matu la ngona e batu ai pule al malo a ulo no fo mo ma fo fa ale fai so malatu e se i wala so sa e so sani e to e fitu na i muniao ma to e fai tau tu per tau la fonga po a toha ale pule na ina manino foi la fala longo sa longa le fionga tamai tai minister tupe pe se i e atangi mai tasi le be tauan fa sa o le kovana o tupe tu tonu pe se i o lena te ua maru si anga e tolu te medas o le kovana tai fono ma le pule e ina to finga o komiti fa foi e sa fa pe ala ui e leo se mete le a wa e pule le malo a fai o yeni la peo na to finga e fai ngofia le malo ia na sui tai fono a ver se malo si anga komiti fa foi ai fa a wau ta o tu la fono o lo pui ai tu lango o fa tu petu tonu ia malena ngona sa ia te pe sa o foi le sa no e stasio sui mal me ia o te loe ta o foi pe asisir malo investment foi le e au mai tonu o tatu tunu pe a fai e ni fa manuanga e mau mai ai a paua le lau tu ala lo pe atal fenga i male filinga lo fenga malo ina ia ta fia ia tu langa o illegal investment e fa au fi mai tonu tatu e a fa ina le tatu tunu wa o le te no wa ia illegal investment da wi tonu i tai pera be ia sa sa no e fa ile mai tai sui Palemene le la o to sina ia tatu tangata ma ve ma wala fa tu mala tu langa ole o fa moi a ole tu langa ole tu la fono te tu la fono fa tu pe tutto ona ina al fa ngamalo o ma to ia ngal venga tu alalo e monia a fa pe sa e anu tatu va ma tatu fa le tonu tuai
ia na ia te o tau le, na e fo ina o tātou sā. A o le tūlanga e taua na tātou mātai tū, o tātou tū whātasi. N ta whāpea teita. Le a whai neso ta manatu. Ia, o nā se tai tawhe, ia, tawhe te whea ine. Le maa loso le au o le matang, ma le au o le sana. Wana ona tu atua ina, ia na ina le pules. A tonu e esi te mi tau te sila fia ai, e eisi a o ngā alma tu alalo, ia pele a o ngā fo. O le tūlanga o le tūlanga o tūrai mai. E se foi lo fia la sua nafi pe o whana o longa. Ona, o le tala le atangata le whai mei atia. Ai le usual le fono le Palemene. Ai nei o le ataua i misa le fono le Palemene. A le utatou mai la sua nafi. E se le matangofi. O le winga le matangofi. O le avatu au mai. Umane, le ai ase mea na ngase. Langa wa ue na whapea o te lei ta wofi mai le. A sau fia i lo o langa talavou. O te whaalongo mai nei fono le Palemene. E maua ai no whale a onga. O te loa i si mea tau. A e lean sa unala o whionga le Palemene. O ia whai upole. Mena le. O a mātou whamatalanga ma o mātou manatu. O le whai atu tonu i. Ia na fua mai le ina e se fua e fua. Ai o whionga le whongfitalai ma le o whionga le Palemene ma le whainga malo. E fia watu ala o whaftai le aso nafi. Ara no whaftai. O le whionga ia te peato. O le whainga whiriwhiringa. Sautana no isi minstai no ma o no tu atu. Whaftai i o tau lango o whinangalo le Palemene. Ano wa tofi le tau teia foi o leva nei tonu le Palemene. E watu ela o whaftai. Langa o le whionga minsta. O sia uo. Pe no fo mai na uno fotu nei. E whai a upa Palemene. Ia atu uofo. Ino ora tu le mata no mastoini. O te teli tonu a uia. E lu ngā ma lalo. E matua le o. Upa foi le nungu nei male. Male tu malone. E te tele a pesenga. E matua le o. Aisia. E whai a le pesenga. Tangata i me manao i e. Ai a umane. Tātu o fia. O tūlanga o le tūla fono o tuina mai. Ia, mana saunanga foi lau whionga le Palemene, pei foi o mea i o social media. Ia, o nai nā. Wau fuhu whaftai ai na o utawai atulo wata le sapu e mai male whionga e alifu o lewa nā. E leo iloa e tangata le mea na uaro te tala noa i e. O te wha ama whana i ai, mo wha maa losi i ai. A maa hea le Palemene, whaftai le maa lo, na oto e maua loa wanoa. Te tualu e whailau tong fiti. A o te ena polo tu te latu. E o whao ngā mai whaitanga, talo uatai. E no whaatu nei siau whanau. A wal papole. O maasani mea nā mea ona. Inu mea ona. E sau lesi mea ona. Pei o mea suomalie. E lea whainga nā mea. E lea se mea whaina. E mea siri. O pua e so uatai nei. E tala noa e tangata le e le fia. A mea o mea leid mea nā. Mea lana. O te whamalosi atu foi lea il tātou iai tunu nei. A whai ua tofi tātou ele. Ele tunu. E nā sa. O a o tau nei. E a tātou te le loa foi lumunai po ai e tofi mai le tūlanga ole. O te ingo le malo. A tātou ngā lua whaatas. Mau pe ana whaapea i eisa o mea whamaneta. Ina ia mawhai ona whai ese mea whamaneta. Tātou te whaangalo ia mea. A tātou o lumunai. A tātou ho e le whamasinonga e whai mai le whamasinonga le tonu tātou, a tātou tai o le tunu. Whai a tātou le tonu tātou. Se o mea ai o tua nai tai au, mai foi neo fau laso. E le whamata fau loso u leo. A o te whaftai la o whionga i le whongftalai, ina wetu mai e lava noa. Ia, e mwhai e no, to e sea pe a whai mana o longa. I no nisi fo tutua nge le malfia. Ia ai wae, o la upuna sa whai, les fui mali o le matunu. E reo tele o tausanga le mea tāu o le tangata. A o le tele o nā o ngā. E rei fwese o ngā e te rei tausanga e le se mea o whaia.
Tele o ngā o tangata e whaatino i le ainga ma le nuu ma le tu malo ma Samoa. O tangata pitusiri na naonga. E nei leo mai le oti. A lai tele i mea naonga sa tatu whaia. O lau te talo. E alo whale atua le whamoe moe le Palemene. E re ese ina ese i nei. Tātou wa tas. Alo whangia le atua lau whionga i le li. Lau whionga i le whongwhitalai o le mauta. E a upusa whai atu. E tu la o sola. O lau whionga ia o le whengai ngā ai. E te whapale pale mai foi. Tu mai la whanau ia mātou. Ia lau whionga. Whamanuia le atua lau whionga le whongwhitalai ma sui whongwhitalai. Whamanuia le atua lau whionga le Palemene. Ia. Le sauno mai ia le whionga le. Whaipule leo o tō aitau nu mai. Whātere ngese lau tō tā. Ai whātere lau alofa. Whātere wame lau alofa. Au te whai atu. Ia e la wā o nisai. Le anga o le wala uina o Solomona e whai matupo David. Na whesidi ele atu a Solomona. Le ale mea te mana o te whaia. O le tala Solomona o te whia manao i te whaai mai le poto. Ia o uloa na taitai le malo. Ma taitai le tunu. Le ale whetalinga le atua. O ele tangi mai ele maalosi ma le oa ma le tamao ainga manisi mea. Au e tangi mai le poto e taitai ele malo. O lea, o te avatu e te oi poto. O avatu e te oi nisi mea. E te manao ai. A len sau noa le taitai o sau ninga le aswan nafi. Wha mua le atua, lua tangata, tōru tātou. Ia o te le whai atu po aina wha mua e alawa. A tau nei alo whangia le atua, lau a whionga le li Palemene, ma sui Palemene, le mamaru o kapeneta, le whionga le sau whapitu. Le whionga taitai o le itua ngai ma sui taitai. Ma le mamaru o Palemene, whaurulunga mtanga aluenga. I whamanuia le li i lau tua vai, a mesi whai lau whionga le whai lau tusi, ma le official fono, whamanuia le atua, whamangalo mai whai pēa whai e si whai le tonu. Manuia le tatu fono nei, mai ngā leaso. Malo sa noa, i lau whionga sui malu, o lo tula i mai la whionga i le taitai o malo, la tua tula a wanoa. Ai, wanoa. A malo atu sa noa i lau whionga le rifai pule. E le to e soria fo i vasanga langa o saamfa i ngai le vela o whionga le tupfia. Ia, o lau sunga fo le whawhenga inga taulangi. Lai atu lava ina ia whamanino petu langa nei te i watu ngalu se si sia upu na whaiana nafi. O inei, o lo mafuli i aile nu mela o le whirwhiringa Samoa o le ala leo lo whai atu. A ele o tua ia tama lau tau tua lalo. O lo talia ma le nganga whaalo alo tua lalo umma le nai tu o le vai. A le tātou te whaasoa mo tātou tala noa fia fia. E paua i o i tū lau whionga peo nei sao noa. O le nofo file mu o le tātou mota. O le tū la fono le ua mamuli mai ele malo. E le whai ele malo se metasi. E tātou te whale tonu mai. O le tau tinonga le nā. Mai le tonu le mota le nei tātou te whasoa matala noai. O le ute le nā o si o mato whamui moi. A leu tātou whelo ai fia peo la son nafi. Sa tau mate ai nei se se tau ingo la whai. Ai sea. Na tātou tau ma vai le fono na umane. O a tātou upu na whai. Tau sir file mu. Ma uta talo atu. La sau noanga le whionga te tai o le tuangai. Amata mea o tau. Leo mate o amata mea. Lau whionga le tupu fia vamuina. Vai mai o uto alu i rungo social media. Wa to sila o to iaisa upu e tasi wa to e fai I fafa atu le mot. Le aisa upu. Aisa mato wa mata mel tau singo le file mu le tato mot. Hoi nei le tato malaya mai so ai le pule matato tala no. Ala mele tupu la u fiong tupu fia. Ao po. E le to sila. To e mai lava le temi o leu tātou to e fono, ora me le fai. O whela tali el malo, e tali le tū la fono. Pea wha peo le ala lava la lea, e le longo sa ia le nai tū. Se so ia tō te o I runga le media, e mai tātou tala noa I. E tā ua I la lo fina ngalo le tai au le nei. O I, e whai ai tonu le atunu. Ala me le fai wafu. Nā o le wha bebe singa o le atunu.
Na al fa e se sengo fina ngalo malangono le tunu. Al mato fo le tau le maulanga le wala nga men matau. E tātou te le mana mia ni me wha maneta. E whai el me lea, o lo i nei le tō wha, tātou te while muai. Ma tasi ale pere nisi o le while mu, nau le tua nei te sirifia. O le mātou ta talo fo le nā. Se o le utene nā o mātou manatu malanguna, wa lava ia lea. E le vantua tau fia martai tau le itua ngai lava yaso, o lea. O upu whela foa. E leo manao se si e whai nā mea. O fionga tu fia. Ai o le tau singa o le tātou while mu, o ai e while mu ai Samoa tātou. Ia la whai e lai whea. O le mātou foi te talo le nā. Le wai sau noa le tae au le nei. Salo le mafuanga le ntofi o le atua te fio mai. Mai nei se tātou whi loa ia me lu whale nganga. Vai sau ai le pa ia o le Palemene. Ai o te tu la ia tu lava. A whai o le ava noa le nei a mata ai le amatanga fau mo le nei Fonotaga. O te talo atu. Let's keep the peace. Walava tātou upu matala le mai moa le tunu lau atu lau mai. E lea whaina le whaali o fina ngalo. Au le mele nei o le ova o wha matalanga. I le la lau o le wha tau vaina. I le la lau o le wha lumaina. I le la lau o le wha mawala loina. Na o whiaunga le tupfia. E leo mātou fo uni atua. O leo no sa ia iopu, o leo no sa ia iopu. A mātou fo i tangata o le ia i o mātou maftianga. E ei fo mātou langon, o mātou wainga, o mātou i tumalo, o mātou whanau, se wa tau i iwi le mea. A le lava mātou te ono sai. Tasi lava le nganga, ia maua le avanoa. Tai ia le tunu, ia lewa e sao noa le tupo Solomona. O lewa fonga le tua e lau tala le la vai atu, lau fonga tu fia. Langa e va ai maua lalo lava le no fo ingo nei. E va ai maua lalo fo il whainga malo le nei. Paua leo le mea no tō tuli ai lumo le tua. Le malu o Solomona Jerusalema. O te talo i le tua. O le poto na e a vea ia Solomona. E a au mai ia tea. Leo au tau atua le message le nei. Tonu al Palemene. Ma le whafofonga le tua no tō tuli ai lumo le maota o le malu o Solomona Jerusalema. O le mamalu, ma le tau aloa, ma le tamau ainga, ma le poto na eve ia Solomon. Ia mai lu fatova. Lau whianga tu fia, lewa e sila. Na whai mena, i rei taita i eiso mawhau, o te sau le maota le nei ma vea o ma taita i le malo. Ala le tari lewa mai. E whao ngā mātou tama vale, taita i le tunu, ale te vai, e lau ale valea ia sauma. Lau le vai, ma le whatau vaa, le tu malo, ma le malo, e le iloni mea. E le ia onga, le inki keri. A la le mea lofa le tu olo o mai. Whao ngā o mātou whatau vaa, tausi le tunu. Lea, la ua sunga le whavenga, inga a whai wai sao noa li tai au nei. Le aba noa le ua mai le tua, tātou te o mai e so le pule. A mai nei, e vatu i nā ana matango fie le peo no whatua na nafi. Ia umalo fo tātou fono tō wafia tu i whafo sui umale lalo langi. Lai whafo fonga matapu, wai mai nei turu whawhena file musa mo. Whawhena file mumtanga luenga, whaurulunga mtanga luenga. Wari ropo ia whalongo iai. Ese fo tau whaiatu le malo wa mai ele pula Samoa. Ese fo le lalangi mai o le tau whaleanga mali. Whawhe ino hai o tātou. Ia o lau tōtu la ia tu lea langa wa tā ua lau whina ngalo. Wai mamori mai mo le mota. Ia male ngang whaloa. Nau whionga whangwhitala isi ama lau whamulua. Ia la tu atu le 2 minute la fionga i le suinga malu pe e isi mea o le ua e whamanu malo a o le whanglau sao no atu taitai. E isi mea o atu matangi e whaletas. Pe mawhai ana ve se mai le upule a maneta langa lea na ila o whamtalanga o le usau lo mai le. Pe mawhai ana ve se mwhamaumonga le upu ana yeisa o me whamaneta. Ai tu e le upu. Whamoe le fina ngalo le tu e mai file mu. Ina ia ve se mai le upuna. A lau sau noanga lau fionga le ripalmia. Langa lea nga i mai lau sau noanga ia tau. Te whamalulu atu. Whamalulu atu. Ia no whai atu. So se tai lama. E amua ia me lelei, ma me wha lelei. Nanga le ho ia. Nge fo no fo i le pea ma le tu ma lo faleta. O le mama fai o le vea.
tau ame. Ai, ye on sai mai whapalpale. Leanga o lewa tofi o e whaimtaitai o le tunu. Ia la waha fui whapalpale. Ai, tatu maua le ngang o whamangala i peon sau noa ia le fionga le sunga i le whaiwhi awana. Tatu maua le ngang o whamangala. O nai ina le tō whaha. Le fui whafonga mai ia le fionga le tai o le tuangai. Ai manuia le whongtanga al Palemene. Malo whaftai, ia, o le mai tau. Ia lana o lau fionga na e sao no le upo whamaneta. Lona winga e mai tau no fua waurisi winga lasi le upo. Fai foin whao ngā whonga whitala i whamaneta, winga whatonga fiti sisi tu. A o talia lo fina ngalo la ave, se le upo whamaneta, e su e langa le o talia tu fo i le malo, e tu sao lo whao ngā le upo. E pola inga le official fono, na i ave, se le upo whamaneta, e whamalo whaftai. Whaftai le nei aso. Paware te talo ale no foa. Ia malo sa unua le o fionga le suia whaleata o le nganga. Le voi mai tau watu o le nganga le nai tu o le mota. Suiu sfono loa ngai al whai ngā malo. Ia o le amai o whautuanga. Whautuanga e ao ngā mo le tatou a ngai luma. Talo ale no foa la tou. Aua ne iai ngaru tau whitai ia i ngaru foa. Aua foa iai ne peau le lia. Ia mani peau la sia le tatou mawhitanga, ia tatou tausi le file mo le li. Ai malo whawhitai lo tau finangalo whaali e tusa le tatou tō la whana. Manatu ale no foa. Ia o tatou se e ai tu atu maritala no inga le tatou tō la whana. Ai au ngā fo. Au ngā fo ia wanga le anga i luma le solo inga le tatou Palemene ma le anga i luma le tausinga le file mu. Talu ai o tatou o maritaimi masani, tatou malolonga. O te fasisilato la fatatia ese ngā ruenga le whono au whai tu la whono. O lana malolonga masani o tai au.
O te whasisila tua toi amatalia ni te unumanga al fono au whaitu la fono. Whamaloron sai pa i o mota. E whatati ese te unumanga al fono au o mai asao nore sus fono whale atatas. Ia, o le avanol nei mo si sus fono i fia sao nore tatu tu la fono tau whaofi. Ia, e mai tau watu le tu le mai le fionga le teitai o le tuangai. Ia, awa mai ona e sao nore tatu. Ia, se i tuatu pola se me te whirangalo iai. Lasi. Whanano i atu se o tiap matamai mta upua nof pe lalo e pe ona e whatanga mai e ia. Lau whionga e whongtalai e whamalo e te teino le tātou whono. Ia whawtefo i le tau singa o tau sami a si o le mota. Whamalo le ta pena tanga longa paua leo le mesa o fia tula e tuai. Ile saunanga atoa ale fionga li Palemene sa tali mai ai e sui fo i o le vanga nei. E anga i tonu mai a il vanga nei fa tupu vivesi. E o mufoi o no tala no atu. O le ama tu te tom whaia e whato while mule tato whasoa ino whilangalo tonu le mauta. Nā paua leo le meo te fia whamanatu o a mata upo mātou te langona o mātou le tuanga e langa. Ia mai o le foi wa ta oto nau whawhonga le mauta. O leo wa moria ue le fionga le li Palemene. Whapefo mal minsta o aonga. Taua te le atea o morianga ia. Ma whawkaifo wa moria le Palemene e au nei. Whapefo mal minsta o aonga. O le a matua o whamala mala mai nai. Le nganga tonu o le vanga le nei. Lisi nganga ia matou e. Whawevesi le tātou malo. A iei mata upu. E taun whaaliai le mātou fo i tāwhi. He pēla al mta upu le tātou talanoina. I le wāmala MF. O mana whaali so mātou tāwhi e pulal malo. E pulal malo. I le me whai. E ala o le mātou tau le mau. Ona mea o tupu le tātou malo le oval fast food o sangata luai. A le te sawhai e te tolu. O le nuinga la. O le sosani le malo. Ina nei te i ua whale tonu tulanga tau tupe. A ua tātou whaia se iunga. E ona tau tupu aere mea le tupu ia Samoa. Na le tupu momoa. O le matula le la whatau tua lalo. Ai pulea le malo le si mea whengatai a mato. E langa waumo na whalau loa. El Palemene ma le minsta tupe. I la malanga le ngaru i Hong Kong. Waumo la le mato tiltilo i el whasalo maina. Le nganga moni o le a whatu, le a malea o le a whatu ia mei o a cryptocurrency ma mea whapela. Ia langa whasalo maina. E pela le nganga na le mātou te whātautau le mau atuai. E resi se nganga lau senga le whongtalai. Le ae mātou mai. O mātua saunanga o nofo pe taun whaiso tala. A tau anua sila fia e tunuu. Le ua te oto le molianga wau. E le fionga li Palemene. O inala la whamtalo mai mea umo. Ia ona ai pawana o siau ai whamalo te leatu i lau whionga le whongtalai ma le te ina voltatu. Whono le sa mato mai. Sa noa al Palemene au nofo i mo whalongonongo. Ia, mani o tele le tatu whono. Ia, malo whaftai. Ia, o le mai tau atua marititoa no fo i tūlanga ia. E i fo le angangai. Ia te au nei. Ia, o le sa no al Palemene i tūlanga ia. E manatua. Pea na ufai atu. Tātou te tautua le file e mua le tātou mota. Ai, o le vaenga o e sauno anga lau fionga i le teitai o le tuanga i le tā upu le lua vāma le fionga le teitai o le malo.
ia o le alafo atu. Ai peia ana ufai atu, o le tautau le maua le tūlanga le o le whaongaina o wa lesi whasara lau I fafo atu o le Palemene. Pei o ina le so solo atu iai le tautau le maua na foa. O le alafo le o lo whaafonga mai le aso ana nafi. O a watu whaafautuanga le no foa. Le anga ele ese lo finangalo. Ele ese oe lo a fio mai lo no foa. Le ese oe le whaongaina mai le mira le tua. O le winga leo la utautau le mau ma o so ni atu tūlanga na ana whapeo le upumoni tautino ana o taofi le vaenga na peo na taofi foi el Palemia ma o fonga fitalai le tau tisi silo te le alu lunga se atonu ai o manuia ma file murta to mot a le vaenga o eta o e tūlanga tau whamsinonga ia e li o foi tūlanga la o ngā luenga le la vaenga la tau o le isi maunga o I tū whaafitau ngai o le tātou whainga malo, ai wha malo lo whinangalo whaalia, ia o tima I ngā mō tātou, a o le anganga le nā, o le anganga nā, o le o sāu noa tuai le Palemia, o le whao ngā ina lava, o wā lesi whaasala lau, ia e sāu wai leo so whainga ma le vaenga nā, ai I lo wā anganga la tōru tau singa o le tātou Palemene, ana o tā ofi, le tātou whao ngā ina wā lesi whaasala lau, e ai le anga o file multa to mota lang wa ese nei vaenga ese le vaenga le lalo langi o tato o iai o la aso tasia le ala leo e vatu al Fonotaga al tato tunu a nei vai tau tu lo wan ngana o fatau tu ta mites fu fatau sanga mar tangata ole Malaysia foi upo le nu ai la lafi tu o page like la lafi mai ai ai le anga o lo ia tato o le vaenga fa file mo le mota nei ai fa tai lo finanga lo falia ai la fo mai alo fa tu tuanga te atu matangi ele fast food tau sanga o iai sa folosia le fionga le Palemia o fo le taimi o le foi vaenga tau tua le malo ese foi ala tau whainga whaavai tau paulava le anganga pe foi ona e tau tu iai ma e finangalo iai aua ne I fao le wa o Samoa ave fa tu tuanga I le vaenga o tusia ao iai Samoa awar tau singa o le tatu o tunu I titi pe tele tatu fa tu tua I le atua o tima inga mai fo inai fo la wadi sal ta inga ri ta o malo ma le vaenga o ta ia le tunu fai se ai na mo Samoa ai o tatu tau sil file mo le pa ia tu le no fo le nei vaenga o ia sa no nga lo fionga ta o le I tuangai ia le fo fa fonga mai ta o le malo a tatu fa nga solo luma tatu ta luma pe o fa tuanga ta o le e ka de sia la mela fionga le Palemia a tai mo le vanoa a tonu o le I tu lale nei la o fionga le fonga fetalai wa a tau tau nuu ai le mta upu nei mai whaftai ale tala mai o lau tau whae whae adu loa sau noanga le fionga tupfia ia o papa ia whamuina ina ia tala noa le mta upu nei e leo toi nā maselaina la o fionga le fonga fetalai ua matua vevesi ale tatou atunu ono me nei fela wa inga upu mo whamatalanga. Le fa wa sao noa. Na o fionga tai o le tua ngai. La ta pua I Samoa. O ai e file mu wai le tunu o tātou. E le tau mia lo tau fina ngalo whaalia. A le eva noa le tātou mota tātou te whaalia. O le foi eva noa lau tau ai a te tau I lunga o penga ta whailangi. Pawale o le mātou tārsanga, se fua mai o le fua atu. Langa e se le whaalingo fina ngalo manatu malangona. E se la le sau lea ua matua o vai ale le mi ngao mai a matou. Lau le ngaoi, lau le pepelo, lau le loka o le Palemia, o ai a upu whapea. E leo ina e le mātou te tārsanga atu ai, ua lava lea. Tātou e while mo le atunu. Ale lava tau te tau sili o le whaalingo o lo tau fina ngalo. O lau tau ai a tatau. E se le whaalingo o fina ngalo. E se le whaalo a taua. E se le tau whaaleanga. E la tau mwhai atu ne fōfō. E lei lava lea mo tātou. E le vau atu e sauno mai. I le malanga al Minister o tupe Hong Kong. Na whasiri fia mere suina taua. E ni whamau munga. La le tarina mai. E lei sa mea. E ale lava e lau mai pēa. Ma lau mai pēa. Lau a fionga tai o le tuanga. Ia tonu le tae ao le nei. Mātou te tatalo atu walava I. Tu le pa wai loa wala ia Samoa.
Wai lofo ia ngā luenga na whai mo le atunu, e le lilo le langi me uma na whai. Alasia mātou tengi. O le ala upu, sa e tu la i ele luas furu onu tau sanga e vem Palemene, le whatoa se furu masino lo Palemene. Ala le mene lau. Nā le whawhawhonga le atunu, le lau peo lo whatau waa, ma lau lea mi o tonu, ma lau leanga, ma lau ngaoi, ma lau pepelo. Tangi ale whatu ma le ele. Nanga le manua uma o wainga, manua o lo tu malo, manua uma o whasino manga. Ala e la tatala la whai atu. Pasi ala me suru e, o suru o whamsinonga. Nān me lewa iei, whamaunia, contempt of court, whamaunia, contempt of parliament, i le fautu e whao popo atu manisi o morianga, talu lea. Talu lava lo le ono sai mai le me le tau mwhai atu. Se e tumu le ava ma le whaaloalo. E si la fia le atu al whaaloalo i la ufionga. Ai sea, tātou nuti me whaatasi. Nāle mena iei, lua suru ono tau sango e tu la i le malo o whea. Sa ala lango ma le whatu atoa. Alan me le tu la i ma le temine o le whatu ata tu la. Alan me le whai. O le whatai ta inga le nai whai i le si Palemene le so o i le tunu. O le la lau o le lei loa whai se mea ma le lefa mauni. Na ua whionga le whonga whtalai. A whai wa tala non ta upu i le so. Tātou wola i le ute i awane i tō tupu tai au. I umatu fōri tātou whonga nei. A mata lo fo i le oka. Se o le ai wholo le o ono mea i e alu. E ta talo atu. Talo atu i lau whionga i le alo mali e tō atu i le pasai lele. Mani le ngoi ai ono, mani le ngoi. Iau tau fina ngalo mali li. Tātou whaia se amatanga whau pa whapeo lea. Tātou turi uma le ai. Kawai oi ma popo ai ma whire musa mo. Tātou. Ea sauna fo i nai tū. O ai nai pito i siri na nganga le anga mai. O tō ai ngā mo tō tangata. A whawhawhonga mai, o mātou a inga mai lango uma le whātua i le tua sa mo watasi. Lewa vatu lau tārsanga nei tono Palemene. Māli lie. O tō uma o lango le vāinga whawhai, leu tō whawhawhonga mai le tāi aule nei. Tā ofi me nei, iau tō whina ngalo māli lie. Tau sira whi le mu o sa mo, e a mata atu i le so, o le tatalo le nā. A whai o ia mawai le whi le mu o sa mo, tātou whai le awala i whi le mu ai. Talo atu ma le nganga whaaloalo. O e umo lango i le ainga o le whātua i le tua sa mo watasi. O te talo atu. Tāmale mo le whawhile mu sa moa. A pena fo i le mātou te talo atu le nai tū. A mata mea mai nā, lewa mātou a mata mea. Tātou whawhile mu sa moa. O le mātou te talo le ma le nganga whaaloalo i lau whionga le whongfitalai. Alo whaftai, ia e manatu. Manatu no fōle a whaamuta i le amta upu. Pea na o whai atu ma usoso atu. O le lalo langi leo tātou iai tūlou nei whātama na ngana al whonga whatalai. Te whaupua au ia o le pattern generations. Nana o omi o le whaamau, pe vesi loa. A o le tatalo fo nana no foa, alo whangia taitai o le tātou atu no o tātou umau taitai. Manu sina ta ia la vaa tātou whaafile mu o le atu no. Aisea, oa i ulo e kālesia wa whaina i menei o penga te whailangi. O le iai a sei tu tino ua malu le teimi nei, a le te talo ale no foa, tau la mua tātou taitai o le atunu, tātou whawhile mo le atunu. O na iai leo le anganga, ia la whamuta na tā upu sa moe lau whawhonga mai, o leo te talo atu taitai o lo atunu. Ia whangata iai isa tātou whelau toa, tātou tai luma. Whe mai taitai o e kālesia tai luma i mawaile ai mo sa moa. O te talo fo lea no fo ia whaafile mūru tātou atunu. Ma le nganga whaaloalo o whaamuta ina le avanoa te tala noa ile nimi tā. Upula la fo atu le avanoa i nisi sui le mota e fia sa ua e tusar tātou. Ia, le sui o lo tofanga i eise vae te fia sa unoi leo avatu le... O le nawa mai whai unga mau te le to e fia tau tala ni mata upu le whaafile mū o le mauta ma le atunu. Ai o te fia fisirigia le no foa. Wa le ua sauno le taitai o le malo o le mauta le nei e whai eia tātou upu. Tātou tulafono standing orders. E le aso le vai aso o aso tofi. E whai ei fisili metali pe o lesi metotia lea. Whai tulafono. E ma whai ona whaatino ai le wha moe moe lea. Ai a tātou maita wina.
o whailo inga le tātou mauta, le wata tia le kālena o le nei tausanga. Ia, pea ta ilua masina ma tātou whailo ai. E o fo il nā lua masina, pe o le tātou whono le ufai nei. E whisiringia, po le ala le taimi. E se mai e le talanoa ina o tātou tūla whono ma pepa o le ngāduenga. Mo le awa noa lea o whisili a whaipule e aveanga e le malo. Pe mantua e la wafionga, pae inga taluai, sa tātou tau mawhai e whaatupu ma whamasani i le whaunga ina o le nā vaenga o le tātou tūla whono. Ma maua ai la le au tū o le mea lea, e whai a tātou upu tonu e nei. Ai eni pita upu e fialanga e sui. Ai a uba ai le tātou kālena, ma le whaanga solonga o tātou ngāruenga. E le o maua ia le apanua lea. Ia, o lewa mawatu, le fina ngalo, o lawa fionga foia se tasi o sui al komisi. Lewa mawatu lo fina ngalo e fua le kālena o le tausanga, tātou Fonotaga. Salo se taimi ona talo atu le al Fonotaga al komisi, ia o lo ia ile avano e ftutuna, ia le tātou kālena le vaenga nei, a le mta upua ia le wo atu e le leo no fo e tusa le vaenga na o ia i saunoanga. Tai o le malo, ma tai o le tuangai, o wha muta atu. La u fa fonga mai sa mo tau no manga tātou Palemene. Talo tai o le malo, o talo mai fo tai le tuangai. Ia tātou avele iuta. Whaile nā mo tātou mo le numana i Samoa. Le o tau fa fonga mai tai o le atunu o talo atu. Wa lava i o lea. Wa afia umai tu tino le tātou atunu wa lava i o lea. Tuli luma so tātou ai. Manuel tapo inga Samoa le mta upo tau whafonga mai ai. Tu atu le avano si sue fia saunoa. Ieri manatu si umu Samoa mua mai tu lai mai sue vai maunga whala tu atu le avano ia. Ia la tu atu le avano ia si umu manangang whalol. Ia malo whaftai, tai lava lau fionga le whangawhitalai si avano fo i ole. Ne fo i tu malo le tula whono ua whata oto le Palemene. Ai o se fa mtalanga tu sai fo i male tula fono wa fata oto mai ya e o lava se fa mtalanga le tu malo pa ia mal mamalu le Palemene fio la o fionga le Palemia sui Palemia kabineta ia male nai tu le Palemene fio foi la o fionga le tai le tu ngai male nei tu fio la o fionga le fonga fitalai le fa fo ino le tato fono usu le nei tai au. Ia e whatalo foi whaulunga mtanga luenga tapua inga Samoa. Ia ua mwhai o ne tātou whatasi foi ne foi aso ma tūlanga peo nei eide tātou Fonotaga. Sa u whalongolongo lava ma le toa e whelaflafo inga le tātou Palemene e winga le tūla fono e pe ona whata oto mai e le fionga le minista tupe ia me se foi e le mtanga luenga. O le nganga whaftai la wo fionga le minista ia pe foi la wo fionga le Palemia. Le mawhai foi ona whaata oto mai foi le netula fono i onga swinga. Ia wat tau foi ona whaata oto e foi a vaenga e pe ona ieiele tato Central Bank. Ia e pe ona sata oto ai se teimi uasola. Au ngai swinga mo le ne foi teimi. Whaftai fo le manatunatu foi tūlanga mo le anga i luma o sio tato watunu. E pe ona ieiele netula fono. O le manatu o le neitu malo a whafonga mai sio tu malo. I le pai e a sa mua mainga, la futalainga tu umla inga sa tu le fale rua tu la fale fonga la tau tai ma le fale tonu. Ai mai se fo i o tama, sa le tala leimo o tau fale tua, tapua inga se o tato i tu malo. O la amo mori se o tato manatu e tu sai fo i ma le tu la fono, e pei ona o sau fai i tonu le Palemene. O le tu la fono ua fata oto mai, ma tu langa e pei ona iai. O le manatu le nei tu malo, la u fionga le minista. Ia whapea fo le tai le tātou malo, ia ma le kabineta sa lau liuinga le tula fono ele ia ngai mai. A whapea o iai se manui o le tātou watunuu, i longa suinga ma longa whaata o tonga, o se mea sili leo na mana ia ma tūlanga e pe o ne iai fo i whaata tianga mai o le tula fono. O fo i ne ia wha inga se fina ngalo sesi se manato se o mātoi tu malo, ia e tu sai fo i ma le tula fono e pe o na whaata oto. Sa whai tau li tula fono, tilo foi tūlanga o afianga, ia matūlanga e o iai se o tātou watunu ia i vaenga e pe o ne iai fo le tūla fono ua whata oto ai. Ne umina wasa whamtalanga ale nei tu malo matūlanga e pe o ne iai le tūla fono.
e lango inga le tumalo ne tula fongo mafuanga nge lango inga afa pe wanga iluma ia le tato watunu i tulanga e pe ona iai o se tulanga le mo tato ma tulanga e pe ona iai le tato watunu ma tulanga pe ona fa tulanga mai fo ia vaenga o le va fo i male IMF mai si vaenga o la tau to lava i lau fionga le minista ma le fionga le li palemia ia i tulanga i le solonga le leio le tato watunu ia i tulanga o lea tula fono ma tulanga e pe ona iai o se tala lea le matou i tumalo i tusai fo i male tula fono ua fata oto mai i se manuia lau tele o se o tato watunu ma tulanga e pe ona iai ave maofo ni lea vanua e matou te wha manuia tuai lau fionga i le minista o tofia lau fionga te apeato sa ngai ange ai tai lo to finga wa tofi ai le na foi tu la wa fionga fa pe na foi ona fatalo fatu la wa fionga le tamal fale ele to ya ngai mai foi tato palemene ma tulanga e peone ia o fa ngala vale o soi fuanga ma tulanga e peone ai bang ia ko ka liu mai foi fa moi ai o tele no foi la ise ava no le nei tu malo langa lai fa fo fonga lo tu malo ma fa ko ngunga mai ia kia ia fa waku le faftai tele i lau fionga le li palemia le minista tupe malau ka pengeka i le fa mangianga se mo e se tu malo i le fa ale sa ngoko i kai oi fi kola o lea o ke moria kwa o le nganga faftai fa fonga mele ku malo i le ngako si umu ngei au si umu la langi a koa i le nganga faftai le fa mangianga matulanga peunga iai wa uma vaenga uma e peunga iai pawa lea lo ku malo o le kali mai makulanga e peunga iai au kong leo ka penga malo mo fa mongianga si ku malo ia lo fangia le kua lo fionga le palemia ma lo ka pengeka i se vave ngaka ai le vave mal kalkali mai si ku malo ia wa ngi fa mongianga ia wa peonga ai fo ia sa faka ia ala wa me aki mako ia mako nganga fa tainga fa fonga mai lo ku malo ia si ubu leo ko fa fonga wo kala ngoi lungo le palemenge ngi la fionga le palemia male fanga malo ia kako fa mongianga kako kalikali masingo fo luka maiki ia la fa ka ua kako kalsanga nei la ofu ka maiki siumu i le kupel va i le luka maiki nge ka sanga manguia la fionga fo kalai manguia la fionga palemia miska manguia foi la fionga le kai le kuangai ia makako uma kako fai mea fia manguia fongo malo sa no le siumu ia pupua ano alu finngalo la fa longo mai ma fa fonga mai sa so mo finngalo sui atu la no le fionga palemia lo tu le mai ina ne ita se ina le fa fonga mai le tunu i umane fo ine me va pe o fa mele palemia mar ka pe neta ma wol tu pe si umu le lotta maiti o fa ma wina finngalo sui mal le na umana sa no le minista ya ia le mtaupu le to fale ngwa matua e fa fonga mai o kilani yo e maua le tupe asi ma pawana me te mana fa manino a le taimi mawai o lo fa tali le fainga pa lo tani sila yo tu lo lava le taimi nei o mta u mala valeta penal tato malo le taimi nei sei tu la i mele malo fo ni sila ona tato tala no le yai langa ile te tauna fa le molingo ni manatu ale uta tia wo mana sa no mai le ai komisina ni sila ya nei te wo vatua i wo man fata tia alo mai o io le tapenanga ele mana tu melen tu por tu pesa fata te minne ele sta la ifo e valua fetangata ai saul mele fai was fu wa fetangata taulanta to tiro le au lape ya woni tu por mele ia aua nei fa le tonu le ai inga ina ia mauti no ai ta tia mai o tau tinonga le mota e mawal tu pesium ia malenga fa lolo ia o le fa fonga mai le malo sa no le fionga te malo lo fa fonga mai siumu na na vaenga na fe la sa noanga o te atu matangi mawal se lenia lo i tu malo la tu le vano ia vai mau fa sa tu le mai tu le vano sa no tu sa tu la fono to fa Pastei tele fionga fonga mo le vano fa tu lo foi le pai al mota ia mission ni taiau sa mo ina lango i tatu Fonotaga lo fionga fonga
Ia avela le tātou whaambua ma le whapolo tapaulelangi. Ia o lele utalia whautunga tangi wa ta oto pe alusami. Wa moe fui ma mtamtangi le tātou wholau mani vaenga tausanga. Ma lor soifua ma lole langi ma. Ia tula ia tfo i whaisao nei tu ma lole, nei tu la Fonotaga. Ia au le i whaleo ina se manatu ia momoli fwele nganga whaftaitele pa i almaot. Te au nei le sa whaitau whaatolu ai le tu la Fono fwele restaro whamtalanga o whamaumango tau nonga tupe. Le credit information bill o i lewa tu la Fono. Al tau tu la Fono na lo whionga whangaftalai. Te lea lo na so tanga male. Tu la Fono lewa. Tang fia ni manul mot. E via ele siringia le malul Palemene le ina iwa to lau fiong al fong ftalai au le longa ili am tau tai tasi ma foi ya ele sfa la vea. Ya mole pole nga faftai le fio mel mato tai fono ma le malul mato committee. Il tau foi ol natu la fono e me se foi lo lau liwina. Ono le tu malol ne lau fiong. E iai umaya olo o ngatu tonu iai ale. Tato faltupe tu tonu. Le ngate leo tato faltupe tu maoti, commercial banks. Ia maisi faltupe tau no ngatupe. Ia peole faltupe o tinai. Famalot si oso tamaleta ia o mamana o manuelo tu lai mai. Famomuane vai mga wha pe au te talsangi no ngā tupe lo fionga polsili. Ia le ngata foi leo o fale tupe lo whamtu o to efso soani tau tupe i le mamalu le atunu. Peo no tauol na tu la Fono le sa whaitau whaatolu ni tai au. Ona o temi o lau le wina matou komitil tu la Fono lea. Sa lia e mai fitusia inga i lunga tupenga twailangi ma fitusia inga lunga newspaper. E sa maule manoa ma sa matu fisilingi ele pulenga. Il tulanga pio na yai al teleo finangalo fa alia na vai tau le umiatu. Ia e pio le tulanga na lia mai. Peo le multa ia le tato legislative process. Ma nino le tato legislative process. Ma na ia le forsanga le official lawyer sili. Ile pokalame whamasani fo ile fono wao. Mosu is fono fau. Parliamentary symposium ia po le pokalame whamasani. Fo ile forsanga le official lawyer sili. Se fulu lua la sanga. Au le yo o mel mortal ni. La sanga muli na wafatatia ile la wafono Palemene. Au la sanga mua e fa eselta ua lo fio. La sanga mua fatala noa fenga fa vai. Lua fatonunga mo tusia ino tu la fono. Tolu fuofonga fatatia mo tusia ino ta penanga o le lo ia tu la fono. O mele o le whaavanga tā ua lea. O le whaatanoanga. O lo winga le whaatanoanga yo. O venga le sekta, o le fasili. O lea le sekta le iai le tu la Fono tau whaafil nei. O le tali, o le finance sector. O le sekta le tau tupe. O na tula ia le o le isi fasiliteli. Na invite la ia paanga nei. Ia ave faltupe tumaoti. Faltupe ia no ai tupe. Baisi faltupe e anga vaaina i o tātou tangata. Ia manatu ele ai longan fatinoa. Paua leo vanga ala i se fasile tumalo ne process. Wa il manatu ana fatau no process lea. Ai longa ini i faalingo manatu. Awa e tā ua i lau suis fono saunoanga la fionga le Palemene tatou pre-sitting. Fatala noa. Consultation, fatal no paanga. O le ala foi leo sau vai. Na lai ona
ona tele finangalo faalia ma fultua ia foi inisio finangalo faalia ono le mulmultaia o le process mulimulia o le taunuu mai nei le ua alu faitonga muamua le faitonga faalua no o mele lau fionga le fonga fitalai i le vaenga le lona faa komiti faafoi o le tofiaina sui o le komiti faafoi ua ese le mana ia ma le matagofie o isi vaenga sa fesiligi ia foi nisi o toʻatoo siligi ai o ua isi mea faaletonu ia sa tagofia le matou komiti le lipoti faletausaga le faletupe tutotonu lua tolu lua fā toe tagofia foi le matou komiti le lipoti faletausaga lua fā lua lima mo le foi le faafetai le fioga le kovana ma le pulega le up to date le lipoti a le faletupe tutotonu manino foi le faamatalaga tautupe ma le manatu o seʻutusi o iai o loo mulumulutaʻia faiga faavae ma taiala seʻutusi o le faapitoga lalolagi faamaleaina ia aiaiga o tulaga o seʻutusi a lalolagi o le itu tāua o te fia momoli atu lau fioga o tupe faalu directors fees and board expenses manatu o le sinei board a sili latou faaoga le tausaga faletupe e le sili atu ma le 5 afe board expenses directors fees e a silasila le anoano o board expenses ma directors fees aso isi e luma ma mea lauloafono a le tatu palemene o le average se lau lusu lua afe le tausaga average se lau lufu lua afe le tausaga board members se toʻatolu po board members se toʻalima le alau faatulaʻi me le tulafono tau faaofi toʻafitu o toʻafitu sui le latofia ia o lesi foi manatu fia faaleo ina atu o le filifiliina aua o lē failoa mai e tiklea ia me o tautinoga po pecuniary interest ia ufia ni tatou komiti faatonu o tiklea ia mea e o ai tatou ia e faigapalota ma nino le tulafono faigapalota tiklea pecuniary interest sui tauvā saʻotaga i tulaga tau faapisinisi a le tulaga le taumolimoli atu laua fioga le vaega lea ona e tāua sui auai po sui filifilia o le board le la filifilia o latou le la fitoitonu ia ma le mataʻituina galuega faatino o le faletupe tutotonu tonu fai faaiʻuga fai ia o lesi foina atu galuga pe mata o le a delay ai le faiga o faaiʻuga le komiti faafoe ia ma le vaega foi lea sa laga e nisi o sui sefono tenaʻiga o tulafono faiga faavae ma nino ataiala o le faamatalaga o tupe le mālō lo 5 taʻitaʻi e le matagaluega o tupe a lo iai foi le tulafono o lea faletupe tutotonu a sipolega na o loʻu sui pe mata e leai se fetenaʻiga o tulafono ia le gaimesi le galuega faatinoga o galuega ia ma le mea leu tatou maitauina filifina o sui o komiti faafoe ia lafo atu faatuatuaga ua teiloa filifiliga o le anafa ma le mamalu o le kapineta a le tualalo na ma le agaga faloalo o le nei tumālō ia taulosia ia filifili ma le toa ia maise foʻi nei tutino tāua o le tatou mālō le faletupe tutotonu ia ona faiua te lea se faamatalaga o lenei tumālō lau fioga fagafetalai o le a le oo tele nisi vaega o vaega ua maeʻa hoʻi ai saunoaga nisi o toʻatoo ia e venea manoa e mo le atu ai le agaga faafetai tele lau fioga o le kovana ia tulou lou soafa mai ava lau fioga o le matua lau fioga ona fia tele o le matua leiga salvalasi
tam seu mfaualo. Ia, malo tautua malo. Malo le fitai tunga le lo valawino. Wa tasi ale pine mafai e ona tatou I loa le leo ngā luenga whātino, sa whai. Tatou le tūlanga lea na lia e mai tatou. I le ngata le tatou atunua o le lalangi atoa. Whai ngata na o i COVID suiva. Lua le tolu tau sanga, le tau iei tangata mai mo asia si mai. Ta fia uma malanga inga lunga valele. Ne intu risi a fia mai. Lalo winga na mau. Le se tupe mau al tatou malo. Na vai teibi. Ana alsa valinga al tatou maturu mal tatou malo. Le ana survive vasa amor fafita auli al COVID suiva. Mai lea. Lalo le aputputinga al tatou faltupe tuton. Lava tupe mwhaiona whaawau ngā luenga whaatino, mese ai o whaataua inga. Ia wāle tamau a inga, mese fwele, soifua manuia o nei a tātou tangata. Ia, whamanuia atu lau whionga le mutua lau whionga on fia tele. Mese fwele o walawina, ia mese fwele malu pulenga ma le whaltupe tutonu. Whamanuia fwele, whionga le mitsau tupe o la fitau tonu le ile neitu la fono taua. Ia, toi tasia, wa tawai alofa ele, whai lau tusio tupe, ta lo whai. Ia, o ina lato a watu whai whalulunga tupe, I lalo le, whamalmalunga nei. Ia, le tau ana wa le whai lau tusio tupe, po whai meo whai nga i, alaunia whai pule. Ia, la whamua ane, alaunia whai pule, lau whionga whai lau tusio tupe. Ia, Paule al sao nei tu malo manuia tele le. Ia le mamalu o le Fonotaga Samoa. Manuia le lo whionga whonga whtalai. Ia manuia le whionga taitai malo ma le malu sui malu le Palemene. Ia malo ina nei tu malo le rofole atua. Tai. Malo whaftai, tā pena mai alo whingalo vai maunga whafonga lo tu malo, ia e al whafonga Samoa ma le Palemene o potu. Malo whaftai lo sao fo tu soltatu tu la fono tau whaofi. Tu atu le avanoa le maota, ana tu leo tu lai mai le sui o whale alupo, ia o lou avanoa le nei. Sao no ia tu sortatu tu la whano tau whaofi. Talo whātu, o whionga le whonga whatalai. Whātu lau fo im whatalo whātu le mamalu le mota nei. Whionga le Palemene, sui Palemene. Kapineta, ia mese ia minsta lango. Patu lofu ele tu, nei tu al malu. Lau whionga le sua lau sunga. Tu epa le sile, te itai le tua ngai, le sui te itai. A wafo. Pena fo ile, le whionga le, ia whia mea sa o whapito. Maise le mamalu, lau teleo, sui al Palemene. Whaatalo whaatu, ma whaatu lo atu. Whaftai mo sa o avano. Whamā lo atu, mwaro fia whamā lo. Tamai a tea pe ato. Whetai wa ele tō wha, whionga eri Palemene. O lewa ona, tau ona iai, tō langa le nā. Manuia tele lau tō lai mai. Mantua tele oio ona le taimi mua foi sa iai Palemene. Sa lua laiti le taimi nā malau ta mā, tō lau. Au nanga ma le loto maulalo. La utuna o le tusi whaita waso le kalesia e whakasa le aso le nei. O mai le o mua pe telu mta upo lima. O le whawai vo le nao le tu alalo le sui nei. Whaisi au nanga ma le loto maulalo. Ta ua yo nei tu la fono. Sa whasiringia sa tō mānatu. Ona na tō a maua tu whaalinga, pōla sa tō nai, a o iei oi, whale a lupo tu lou. Whapea, o lei el tu la whona tau whaofi lea. Na ofisiri lea, o tu la whona tau whaofi.
e ini swinga le tu la fono le fal tupe tu tono nei lua festival lima. Sa fa te ia ona na luato e mal fa opunga lea. O le a faia le pre-sitting e le asonga fuo. Me ma sani ia tu la fono teu va pene tu ina mai. Pe e ina yaso o inei e mai sao niuni e foi ma fo fau. Sao niuni ai le suia o le a se va ai e le swinga nei tau fa ofi mai. Ia e lea faina. Ona e mo i lefto a moa fa ia le tala sanga nei tu ina mai o le as faia teu. Ai wa uma na pe ta ua le sui. Li mal o fai pule a lima. Sa wa leva na iai tistu singa. Newspaper. Fa pe ai le fa moenga na i sui le tu la fono nei al fal tupe tu to ton. Ia ai lo iai ni atunga lunga. Atunga lunga la sa fa alia. Mai le IMF. To low level International Monetary Fund. O le fal tupe o la langi. Ia mantua esel IMF esel World Bank. Atunga lunga tu ina mai ele fal tupele lalangi fa pe e ono o ia le tuto tasi o le ta inga o mtanga wenga ne o fal tupe tuto tono e ono o ia le tuto tasi fa tino ino ana ngalwenga lona lua e o ia foi pu lenga le lei good governance o lo fausia ai fainga fa vai matiute o le mtanga luenga nei, o le faltupe tu to tonu. Ia lela na fafsingia al mafofau. O le mwhain au wai mai tato pre-sitting, o no fontanga ta au al mato. No, ia sa to manatu lava. Pa pea le ai se ia o whaalongolongo pea. Il fola sanga al minsta o tupe, o fionga sui Palemene. Lela manino ia saunoanga nafi. Sini o tau unga nei. Mua. Fa le leia pu lenga le lei. Lona lua. O le iai pea o le tuto o tasi. O tiute o le kovana. Ai meisele fa angayo inga matanga luenga o le mata upu ma tiute o matanga luenga. Lona tolu. O le accountability. Faia ia au tuina mai se tala I ngā luenga lo faia. Manino alfola sanga minister. O le atunga lunga na o iei se manatu na iusu ngā fono. Ona o le sao ma le fina ngalo na tuina mai le faltupele al IMF. Na o whapea ai. Ai se awa iei ona iei se tu alalo al IMF. Mai tau ia ele na o le IMF, sa iai foi fina ngalo o le ofisa sile tupe. E o ngatasi ala fina ngalo ia lua. Ai o mea lava nei sa tu ina mai al IMF. E o ia le tu lai mai o le pulenga le lei. Ai mai se lava le tuto tasi sila fia. Tuto o le Central Bank o le faltupe tuto tono. O la toa regulatinga. Ia policies, ia whainga whaavai. O loo lima taitaina inga luenga tau tupe. O le mea lava na uloa mai lava ia o ia la ititi mai le Central Bank. O la toa le Chief Economic Advisor al malo. Chief Economic Advisor. Taua ia le mea na. Ia watau tioa ima o alfesilia na o amai le tala te mau a ingo le atunu po amai. O ia la tue lo, tasile tiute lava. Ale kovana al tupe tu tonu. O vionga le
Sui Palemene, Minister of Finance. O le tu ina mai o senior te unga nei. Pulenga lei tu to tasi mala accountability. Mata lea no ai le swinga yo tu ina mai. Te faa te lango ina ai le fina ngalo matunga lunga le la IMF. O le fesili ia tu lai me fo ia tia. Tai nane le IMF malato fai unga le tu ina mai. O le ele mea wa sui. La mea la sui ele faingal tu la fo ole tu la fono nei te inai ngaluenga le fale tupe tu ton. Ele assessment nga fai el IMF le lua fe lua tasi. Economic assessment and assessment of practices. Ila tu I lalangi ato na levea I Samoa. Levea I Samoa. Ma na ia le faalinga mai ale al IMF I tulango Samoa. No mo mon fa malo mai ile faltupe tu tonu I tanga maanga fa pena fa malo I lato tali atu le COVID. Le sata ua fo e whianga I fai pule. Wave I ona tali atu Samoa te le lava lea whaina na wha le I tia. Le ito o tele nisi o tato atu nu una whaina le COVID. Pole si fo ina na wha o ngai ni sila. Na ma whai e ona tali atu. Ai ta ua atu e tia. Le lato assessment na whai. Wha apea mai ai. To load wha o ngai na le. Ngana Britannia, Central Bank of Samoa, maintained strong governance and autonomous financial standing, regardless of the universal impact of COVID. Tau mai e te au nā lua whelua tasile, le leile whaangaso longa, o tiute tau ave, ale mtanga renga. Le ala leina ofisilia, ai sea e le mea, o yeise fina ngalo sui e se mea, e se tu o se anga, a se whainga, a se ngā luenga ale ofisa, ale whaltupe tu to tonu, o se. O iai lava se mea o lato le whaia whaatino ina e lato tiute. Tale manino la whianga la li Palemene anafi. E le whaapea nei o vato e se me se ael mon lumanai, whaataita inga. O lea lava e ta I fono, le ko vana, ile pulfat, ile board. Committee whaatonu, le ta I fono. A me a pe a, sa noanga le li Palemene. Ia o tu le lumanai. Ia na whai ale ta I fono ni manatu. Aia whaina ai le whainga whaavaya, whaina ai ia ngā luenga o le office tu tonu. Ono tele power avel te fono. Ia tu loa. Komiti whaatonu nao sila ia to avalu I la tau la vea mal te fono. To avalu le o te tale tonu tato loa uma a whaanga solonga a mea nei o komiti whaatonu. Le te loatu pe te fono pe te le whaia I so manatu to tasi. E au mai uma ia fina ngalo ese o sui o komiti whaatonu. Fato a whailo se whai unga. Le fo e alu al majority rules. A o on te me whai unga. Ia e whai level pālota po le whea e ave e le fina ngalo au tasi. O se komiti whaatonu. Mo le silfia. O le IMF. Ia silfia to low. Tal tonu nā wa silfia le Palemene. IMF se lau iwas full tasi ia members. Sui o atunu. Ta ua fo e la whionga al minister whaftai. Se lau iwas full tasi, sui o atunu. Ia atunu e iai. La langi atoa. Mon sir fia. Nā fu te lovo e nei, sir fia. Se lau iwas full lima atunu. Sovereign states. Se lau iwas full lima. Maile se lau iwas full lima. Se lau iwa tasi. O members of IMF. Maile nā se lau iwa tasi. Se lau fitus fulu mal wha atunu. Se lau fitus fulu mal wha atunu. Ko vana o le whaltupe tu tonu e avea ma tai fono. Mai tau mai.
Mai tau mai whai numero. It's a majority. Lea lala atau sui e tātou. Ai sea. Sila. Sila lava I whainga whaavai ale whalitupele nei. Leisi me tā ua. Just from, ona, se lau iwa tasio members o IMF, wa iai umale iwas full 2% o la, iwas full 5% o la langi ato, e member I. O atu til IMF. Wa lai o no whiwhiunga iai. Talai pe mau se no. Ia, malia le sui o whale alupo, o lo tula I atu le whionga le minsta, I atu le vano le whionga le minsta o tupe. Ele se nganga fala de la vele. Sa no anga matango fie le fionga le. Te mai tai fai pule. Ai ta walo tula yatu. E pe atangi o li poti le IMF le. E fata no ina tai mine nei. Wa manino matu mati la tu langa le IMF. Fatino la to ngal wenga tu totas. E o mai e ilo tu langa o te mau ainga o tātou atunu. Mai si whai atunu o Pacific, mai si atunu o Lana. O na au mai leo le lātou li poti. Tu walalo, o whautuanga. O ai e ui mai ai. E umana whaasoa I tōna mtanga wenga tupe, o Central Bank. O na mamoli mai loa lea, whai matafsanga inga male IMF. Ana ta ua lo tula ya tu lo fiong le fong fitala. Wa ka fa sfulu ia le. Ia ka ko IMF. Ai e tu matila la to ngal benga. Ai ui mai ile minister tupi. Wa fili la ia. Matiltilo. Po wa ia fautuanga tal fiangai. Ole tu la ia tu na la fiong ile fong fitala. Pe fōlinga mai o le li poti le IMF le. E tātou te tala noa ina le taimile nei. A o te unga. O le tāpenanga fōi ma vaenga o lo atangi ai te unga nei. Awane e tātou whaatali e tupus whawhita au li manu I tāu. O le tiute ma le matawha ioi al malo. Tā pena ma mau mo aso leanga. O aso leanga le wo o mai. O tātou wa ai le aisa malo na afianga I tono Samoa. Ale tiute man mtafa yo ya tato Central Bank. E anga yu maili poti. E anga yu maili poti tangata le tato wola te minne. Olo o umia le kovana tulanga te fono, ma tulanga fa anga yo inga male management. O Central Bank. Ole ale tuto atasi el menna. Mo se fiel tato Palemene mala o fionga le fong fetalai. To tele yo tinai o atiatea. E ia ile pala putonga le ila tonunga tupe. E o olo le taime ao ai ia repayment o la kolo. O atu loa ia tea. O ngasea, e sa ile tului. Le sa sau noa is fai pule. Ile interest rate. Sa o bala au le fionga kovana. Sa tatala noa. Ta fasoa. Mo whailo ia. O le mata upule nei e tele na nginga I te tono Palemene. O le tau soifuanga, taunga tā le tau soifuanga. O isi vaenga ia. E o maltaimi nei. E le regulating interest a kako financial institution. O la anto ba ai. Pule ale company failong. Le tu ilunga o la tutului. Ai mafatia le atunu. O ngai tina laia, o lea ngai lato wafo, I le whalaputputonga lea, e nono mai ei tupe. Ai o le maftianga, e o mai, o ke kilo aku, wa whaatolu ina le tongi ina o le longu. A le rau lea, ale ko vana, al whaltupe tutonu. E le whaatali lan malo, se tupu, wa tupu. A le wa, to tele ia, tangata le atunu, wa sai. Le mawalulunga o tului. Ia o isi baenga le nao lo o titilo ai. O le ia isi pili ia, te unga e muli mai. Le fata a tato pasia ne kako credit registry. A leo tato tanoa ina te unga tato Central Bank Act. Te le ia o isi tu la fono te. Sa waianga ile anti-money laundering
Pio, o le foi la a tau whaofi mai tonu. A pei o le mafuaaga le nā o tūlai atu ai. E pei o le tūlafona le IMF le tatu tala no tu loa le tiute ma le matafa i oi mātila a le IMF a ngā i mai le minista o tupi ma le mtanga luenga tupi. Ma le whaaloalo la ufiong. Alo whaftai lau fionga i le minsta e ona tulafono. Se on sai ma se tua tulafono le minsta o tupe maua. Tula mai lau fionga le minsta o tupe maua. Whaftai lau fionga whaftalai mo le avanoa. Tau foi le whauila vere fionga le sui Palemene. Ono ana nafi le sau tulai e tulanga le o le whamni no polal mafuanga. O laina sui tulafono. Le sau whamni no tulanga whasutusi. I le wawai vaenga ia, e mo internal controls, e kai la i le whainga o so se whaputonga po mtanga luenga. I lau tilo la mātou so tusi. E le mawhaiona tuu tala loa ni vaenga, e mātou te malamalama. Loa whaina internal controls. O controls ia, i le tauna pui ai, ia risks. E la riski e mau te o tilo i vaenga, la inherent risks, control risks, ia ma risk for ia, potential risk. O risk la ia, le ma te utila, ina e pui ai la tunu mo lumanai. A whai e tu sara loa le vaenga le malua ia, e te imeo na tutupu mai ni whala velave. E le whapeo whatutu la fono lea o se le fia la fionga i le kovana. Ai o mato tiro, o le puinga o Samoa mo langa i luma. O le puinga la lea, le wawatu ai tai ala ia, ina ia manino le lei, o nei se avanoa, e ono tutupu mai ni whaafitau le lumanai. O me whala nā lewa watu ai le si whautuanga le, pēna mai whionga le, sui Palemene, po le minsta o tupe. Le tā hua o ngā ruenga whaasua tusi, ina ia aua nei eise, ina ia final independence. Ina ia manino le le, e leo ia eise a final independence. That is good governance. Ina ia try transparent mea uma, ma ele accountability o mea uma. Wa le sif sini ngere fsili ai a fai ole tai fono er ko vana te vai uma o me o ila sia ki er kan luenga ko vana pe tulanga lana le wa tula ia tuai ina ia fa manino vai ngalea langa sa ole tulanga le sa no sui Palemene me sela this is for good governance mal vai mamau o wale alu so Samoa lu manai ina ia mar pui a Samoa mo na tangata fa aftai lo fiong fo tarai mo la no ma lo fa aftai lo fiong ari minsta. Ia, vai bonga fa, se be fia fa sa o se me fia fa malama la fiong. Fia fa malama la ia. O sui la lo sa no o e te fa la. O fiong me minsta la fiong. O sui la lo sa no lo tali minsta fa tali le malo o lo so soani le minsta o tupe maua. So soani nga Italia le minsta o tupe ona tu la fono. E taulana e fa wila ve o sui la o. Ia ele faintu atua le ava no lo fiong mal fa lo. Wali ela o fionga lo fa mamla mata to tu la fontu mau. E te tauna e fa wila ve le sufi lai o. O le tau o sua fa le mfaintali mai. O ai la sua fa tu la fontu mau i pui mo tangata le mfaintali mai. O ai la le te pui o le ko vana. Ea. E tauna e fa malmalunga fionga. Tangata whengal wengal maro. Mali ela lo fina ngalo langa o lipoti lea. O lipoti o leta o alpu lenga o fartupe taunta o ko vana. O longa tulanga tofi le malo ko vana. Mali fin ngalo fa mamanga na fo tu sa tu la fontu mau. Ala fa ula ve mali fa le tolu lo fa fa silanga no fo. E fa mamla mal tulanga na. O lo la unga le sui o fa le alu. Te fa ula ve la sui le la. O fa mamanga na tatu tu la fontu mau. O tulanga o le tau tu mai anga i minsta. Ia pe ono fa o so ala pulenga fa kapineta na o la tau ona tu la fontu fa off. Fale alupo mai alo taimi o te fsosani atu. Te fsosani atu fale alupo tulanga lea sa tua vanoa lava no foe lau saunuanga. Ona lema watunga reference lau saunuanga ile IMF. O le whaangai o inga o le saunuanga suia e tua ia e aleo mau atu. Pe on saunoa le minsta e o tulafono wa whao uma la IMF le reference e lau saunuanga. Al tato tulafono o Central Bank. O le ala leo tua langana reference lau saunoanga e fuanga le lipoti al IMF. Al lipoti a Central Bank. Le ala ua whaolo taimi whau la vea. E al tato tulafon tu mau. O lo taimi e luas fu minute. E a fia i whau la vea. Me le whamai mai lau saunoanga. Ma lia whale ata tolu o las tūlanga te fia. Malama lau fiong.
Le tatu tu mamlama tu la fontu ma o me fifa sa o me fifa mamlama. Ia, Vai le mfantu sa no nga mista pa fa le matu e lo e sa. E tan fa mamlama. Ona lo fa lu sa o sui le make audit. Ale ka ko lo fi nga le o rumale. Le audit report ko mangenga mai ko mi fa Palemene. O le PDO nga audit ngale. Le central bank. ia le mawhai na tātou alo e se tūlanga lea. Pea no whai tātou te ala la fualanga la saunoa whale alupo. Ai a ola le taimi e tari, ali malo pea umana e saunoa. I ona tari lo le malo na maulo lo avanoa. Le mwhailang tātou o langa o lele iso o le fo le ta ia o saunoa ngā sui. A o saunoa ngā ia whale alupo. O le sui o lo saunoa ngā tūla fono tau whaafi. Whauila i whauila vea. Whale alupo mai alo taimi, tūla i mai wha mai lau saunoa. Au whionga e, au tere i tū lai lunga e, oi whaila o tau talanga. No wai tu le wati o, o ditia as full lima te aile as full lo. Awa pes full lima o minuti. O lai whatu a iwa minuti e whaman mole. Ia, o lau ngā whaamaunga te whina wina mai. A le angana lau whai ngā ruenga le whono le mau te ngā lue whata se tō tōru mātou. E te sau ngua te lua le sfuru lua. Ia, atanga ile wati tūlanga lea. Malia lo whina ngalo. Whai umai lau sau noa ngalo o whai atu whai umai lau. Lea i whai umai lau sau noa ngalo o whai atu. Sa umai sau noa ngalanga o whau umai lau whina ngalo nenga reference la IMF. Leo wha mamla matua le whionga le mista. Sa tu watu ale awa noa po whea tonu ale vai liwe sau iai whinau. Ia a leo maa alo taimi o ngā la IMF. A tula fono le Central Bank. Leo sau noa manino ale whionga le mista. I tūlanga i ele atu nganunga. Watu lava noa whai umai sau noa. Paftai mo le tali mairo whionga le minista. E reference i le IMF le whalaput patonga leo tupe lalang. Ona pēna maa mai. O le a wala tuai se tu o lalo. A tu o lalo mai le IMF e se lau iwas fultasi members. Te lea i lava noa ta wan whaalongo iai. Tu lou lau. Tele me tele lato fautuanga le lei. Ai ole fala potpotonga ia nana etaua kasiva fa. Tasiva vitu tasi o mempa samo sa wai lava. Ea ele me fai lava ona talia. It's a reference ye. The money lava. E mana o mia e tātou le IMF. Ai le mana o mia le IMF tātou. Al so swani al IMF ai flava inga gwengan fire IMF o kastel tu ina mai so swani me foi na leo na o fai ai te le mam lam fa awila bere o so mai a ol tu ina tu mal fa alo le pa mon mole seu le mano tanga ile ngalo tu lalo na seu wal mano tanga ile ngalo le me te le na oi ne ia se example ne fa nga samo o se example wo ne va la tu o sa mo e fa longo il tu lalo IMF Maria le sui fale alu po se tu atu leva noile min sta tu lai mai Langa leo wa sa no sui mamal. Ele ma malama pela menga tu la ia tuai. O le na fa manindo langa sa u le sa no sui mamal. Pe e se a le asu e tu la fondo. O mela na no tu la ia tuai se fa manindo ni se ma fuang. Na na su tu la fondo. O te lo reference tu le MMF. Rota no sa u ia na tu la fondo. Le na mai na nafi. Le na fsi le sui mamal. Ai se a la asu tu la fondo. E lau wha manito, la manito suma malu. Tano wa ole si le minista o lo ia so tusi Samoa. I le vaenga lo watu tono tatu tu la fono ma fa la lava lo fionga fuftalai. Au matuai leo le matua nei sui. Na te tā ua e le tā ua le internal controls ia le ioi. Sa usiri foi le accounting. O le tui nā tu wha apea. Visi sila le, o lo ia ta o le ripoti ne o komiti o tupe maua. O le annual report of Central Bank of Samoa, lua whalo limo. Tui nā tu le whaai unga, esel mana i o le whaai unga tu ina mai. Fia wha mawina le nganga whaafatail ko mana ma le ofisa tuso ngā luenga le lei na whaatino ina. Le au nanga o fui nā tu tausanga whaal tupe. Wha mawina. Wha mawina fo le whaafatail pūlenga. So soani. Malia le o wai peina le sui o fale alupo.
Wo vai lupeina sui fale po malia fenolu finanga se fio ani lo. Se fa atu fa mambanga no fo. Fa unga no fo na tu atu alo ia tu sa tatu tu la fo no tu mau tau te fo la wai. O lo matou fa mau maunga o matai mi o tau sauno anga se ia o te me fai. O le ala so atu fo le o mota. Sa polo inga mota ina ia fai umai lau sauno anga. Langa o lo te me la vea umai me te me o fau la vea. O le tau fisili ngia fo e nisi sui sa tu lai mai. E tu lai mai minsta o tupe mau. Ioe, e vasanga le ia mtanga luenga nei. Le fo sauno manino ia le minsta tu langa le so anianga en minsta. E ou le tu la fono. Le ala o manino le leila vaenga lea. O le mtau pua tau forasia lo finangalo mule le fa malu luatu. Eli amai el Palemene li poti lea. Eli oli o tele ia le wa mai ele tango fia el Palemene. Ai malia lo finangalo. Ala o sa tu langa le na ele tango fia el Palemene tu langa lea. Ai malia lo finangalo tu la tatu tu la fono tu mau. Ele i fai e esi fai ungal Palemene li poti lea. Ai fai mai saunoanga. Ai lo fionga. Pai o tuai lea. O ko vana o le Central Bank. Le alo sa mo. Na la ngona ile mita tel. Ile award le New Zealand Prime Minister Fellow. Le mafai na maua. Distinguished for distinguished service in economic and finance sector. Ile to tele ni si o tanga se ni si le maua. Maua le ko vana le. Congratulations. Kan fama lo tuai. Tasi lea matatia. E loi fo ina. Loi fo ina. Le nga lue malosi. Lo o ia o lo te ia fal tupe tu ton. Tawana mana ia fo ime va pea. Ele va pea e fa alo ia mai ni award fa pea. Ia on tato siringia e va pea la ele i faia. Wai familia tua tale tua le sui le fon fitalai. Ia malia sui fale alupo se tua tu te o malu. Ia la tala tato mta oku tu la fono e o isi mea. A tau no tari atu. A leo ta ua le award lea. O so se tō finga a se malo mai fafo. E tofi ai se tangata le malo. E tau nau ima le malo. Ma tau nei loa le malo. Al mela leo le fai me o tō finga New Zealand ai le loa e au marka peneta. E le tala whea ngai. O mena nta ofi ele poi mena New Zealand. Maranga lewa e langa men mota. Wala nao mea. Ele nofo al malo New Zealand tofi mal tato ko vana i se tō finga ele loa e au marka peneta. Al mena le pui atu nei. Pule e sea. Le tau ma fai atu nei pui me le tu la fono. Wa uma fa malama manga al minsta tupe. Tasi ale aunga pui le tato Central Bank. Ai ata tau pui nga le vama le malo oi. Oi le minsta tu la e tali le mota le nei le Central Bank. On minsta tupe. Le tato tau fai fo ili o atu temi nei. Ai marili ia. Pe ono fai atu ona nafi. Ele ma fai ona tau fiofi. O nei e fau waita eo. Ia le pe au ngai mai ua mātou a tau langa ina le kovana le fai tau tu lai mari sui o. O le fare vai maunga. Ele ma fai na tali mari kovana. A oi le anga i el tu lafo. Ele ia isa i ota e tasi e whape atu o wha le tonu la waunanga. A o mewa tu tupu le tunu. Ela tātou te tāpena i nei. A whena whae laundry money le sau nei. A whena sau le tua inga le mele, le anga le stock exchange, le anga cryptocurrency, le anga blockchain, le anga mea, le titi tol asset ma mea. E tātou te iloi manuia i le tunu mo le lumana. Te tātou te vai. A le anga ni mai lava. Le lava una i mai. E whewhewhe. Whewhewhe suinga le lei mo le tunu. E la tātou whalango lango ala e amo e tiu te malafonga. Ele me fai tātou wola whapena. Tātou vai a sa moa mo leisi se lau tau sanga. Ai po lar whatulangana wa sau suingo le lalolangi. Ele me fai tātou nofo al temine nei. Tātou sui i le mele lei ma le me whaltu la fono e pui ele atunu umore rumana. Ele me fai tātou tele o la pea umatu tātou temi ai o maita maiti.
Ia le whape atu, o le tātou GDP lea, o le tātou Foreign Reserve lea, tātou ai tālafu ia sa tasi te si male 2 piliona o leo te ono se lau miliona. E leo le tali le nai taun tātou tali e le tunu. Ia le toi whamamla matu le lau o whionga e le whongwhetalai. Ina i manino, langa leo o vai atua toso, e pei o la wha o loa taua, ua whaile tu la whono le nei, ono le lefi e fia i le tiko vana o Central Bank. Ma mame uma, le tau ma whai pui pui nei more lumanai. Ina ia malu tātou whalitupe tu tonu. Ma le wha lolo lau whionga le whongwhetalai. Nā lo whaftai lau whionga. Ia, o tau wha sisi wha mara malama, ma lia le sui o whale alupo se ala la lolo. Se tau si mai tātou tu la whono tu mau nau a watu. A whait wholanga le whongwhetalai a lala umasu i lalo le mauta. Se tau wha to atu mtau pulanga le whaingo fiele o toso tātou ngā luenga le aso nei. Ea whuna lava papale mai. Sa amata lau sau noanga le sui o whale alupo. O se li poti na maua mai le observer le IMF. Ona utua leo le avanoa. A whaira vaenga le reference e lau sau noanga. O lau a nata penanga. A wā tula i atu le minsta e ou le tula fono. Se i wha malama atu vaenga o leo o se e lau sau noanga. Ona le mai tau atu. Iwa 5% o lau sau noanga. Tala noa ngai la IMF. Al tula fono wha tau whale tupe tu tono sa moa. Na ala lantu watu le avanoa. A wā lau tā penanga o le reference ngai la IMF. Sa uwha pēa. O nao se vaenga. Le lau atu watu tai o le malo wha pen minsta e ou tula fono. Se i wha malama le tulanga lea. E leo se li poti al IMF, o li poti al Central Bank, o le tu fo le ta ua ko vana. Ia len tu la mai le sisui. Ia a ia ta ua fa ururunga al Central Bank. Ar tuin tu la mai. La sa ta ua swafa. Ia o le tulanga na o le lava papale atuano fo ma tu atu avano ia auto. Ai le va pe la tato se ai ma tu la fono tu mau. O le fa foi ino le tato ngaruem. O le tutula ia to mista e tali foi tau o le la to mata fa yo le fa kapeneta executive ma te ingo malo le fionga le li palmia o me le fa le alu po le fa mala tu langa lea e au tato mama lama tu la fono tu mota ma le se sen fo o lo tu avanoa tu lava le mota ia tu ai le o se vaenga foi tato te soli e tu la fono tu mota fa le alu po o to ta pale o se tu li wo vale la o fionga fa mai amal sa no ma le nganga wha aloalo, o loi o au tafa tu la fono tu maun mot. Ia u te lea ngutai au lape o tu la fono tu maun mot. Wha mai e mai lau sa noanga langa leo wa tele na ese ma le mo le ala. Ma le wha aloalo. Se wale manu, tanga i le ngalu. Pau wale nā o le me whai uai, la utu la lalo. O le me whana le na reference IMF, o le lato fautuanga. Le valantu inatu wai po el tu la fondo lea po te le manto upo muli te le loa po el pui o le tu la fondo ia po le over control undue influence and ta o fia me now mal fa lo lava man wia tele aftai mala o no Whaftai, mo le finangalo whaali o sui o whale alu, po tu lava no i sui o le maut. No whionga e mawhtai. No whionga le whanwhetalai. Ia, i se o sai ma lava sui min sila o whionga stala, o nanga se tula i mari min stali. Sinam te mai. Na lalo tula i atu ono ni se upu sa ta awal sui nei. Pe ona whapea mai, ta ona whaalongo sa moa i le IMF. Mai si foi upu ian taua, e manau mia ele sa moa le IMF. Ele manau mia le IMF ia sa moa. O te whaitete le ngana o lo whanai tonu i. Mai au foi ona fuafole o sa moa le atunu. E la whaalongo i le tato atunu. I se whaalapuruputonga ale la langa. O se tualalo e watu. E leo whapea atu le a fionga le tai man mamalu o le kapeneta. Po le tato whainga malo. O le ave ese le IMF malalo tato malwena le ai. O le tata ngā lue whatas. O lo o maua fo i le avanoa. E soa i le pule le fionga le minister. Ma masui o le IMF. Le sa tau whalongo. Sa whatino fo e tui le epa. Le sa fio tui le epa. Ma ave sui rang mtanga venga. Whai whasoa. Ma maua i fo le tali. O le mea fo le nā lo whatino le taim nei. Le o tau whafonga mai le fionga le minister. O le alava o lo soa le pule. O lea foi sa soa pule ni so fufuanga. E a mele la tolipoti soa pule.
po fe tasi ai o le mena fa tino wa se manuia mo Samoa fa malulu atu fo I le ona mai ta wina lava le tele o manatu na mai e pe wa toso fa pautolo ai le fionga le kovana arm ta o ese fa ngo fio le tu la fono na ta mai swinga o swinga foi na ta o ton na le port e lo fa pe wa ave ese motule kovana mai ton le port molto si la fia e independente le tai fono a sa fa I tonu kovana ton le port e fai fautuanga a wal manu I port na fo tu ai male official silio le official tupe ai le palota o taita ingana o na lava ta penal malo e o fo le official official loisil o lo ngal lu fatas a wal manu ia mal le pe ona sa no le fionga le Palemene o tu la fo no le fa pe ta pena ona se situ langa o na ta pena ona o manu ia o Samoa o le fo ta pena o se le lenga ma to fo ia tilo fa fa ngofie ma le ia inicio ngal wenga taua a le fa pe o mato ulea le fa tino ino ngal wenga Central Bank ele ai ma se va engo matolo te ai fa tino ino la tunga wenga na la va ta tia ta yala na fo e ta tia me uma la ta pena ina na paua me na tama swinga o lo mato tilo inicio fu nga wa mo le nga iruma e pauna stu ala lo va tu la fionga nei ai mai se ni si fo sui la ta pena mai e ma sui fo mai a fa malulu atu upuia na la Vunga fo fa pe mai fa longo sa mole me fa malulu atu yo pa me fa tete ta ngana lo fa nga ma fa lo Ja, maar lo fa tai do fionga ni sta ja mo le sila fia e le sui na mai a neona sauno ja o le tūlanga le na o ila fonga se tasi o sui le tato proceedings. Langa e te rea fio ma le tato proceedings. Tūlanga tonu ale e whape ma le saunoanga se tasi o sui. Whalongo sa moa la IMF. Ia maisi saunoanga. Ia o te whautu atu, sa saunoa tu sa o ia i tai o le malo le tato proceedings. Ia mai whautu atu ia i tato sui o le Palemene. O leo ngale o tato Fonotaga amata e le i tau au fia le motor nei. Whale e o tau fina ngalo. E ala wala ngā mai e fionga ni minstalia ia e tu sao noanga ma upun sao no iai e fa pe fa longo tato la IMF sa tari manino tai o malo le asonga fual tato proceedings e le ai se tu langa fa pe na e vatu foi fa fautuanga I sui o le tato Palemene le sao no I tu langa ia mo le fa sao ina o tou taimi o tou launga o le IMF ala tou na se me reference ia ilo tou finaunga a o le tatou tulafono o le au manino le ano li o le tatou tulafono na ona toe teu oni vaenga a wale anga I luma o Samoa a wane I fatia le sao Samoa o te whaamala malama tuai tūlanga ia o le melea ia malia le sui o fale a lupo e ia ilo wanganga o upo whaamawinga le kako hen saado lau saunuanga ia ili whaalongo Samoa se IMF pion sauno manino ar tai o malo le tatou proceedings ia mle aso foi anafi ma le anga I luma le tatou fono o le sosoni atu le anu foa e tūlanga lea Man mole lava la o fionga le fonga fatalai. Nga ki wha sa o le upu lea. O le mea mo I lava o le upu no tau talai. O le upu moni lava. O le whalapa te patonga le e se ta ua. Le vuna e lenga member a se lau I was full tasi sui. O le tūlanga na laini tu ina atu le manatu. O le tu o lalo atu. A wha se whina ngalo. Lewa maua fale a lupo lewa maua e lewa awatua se whai unga no fua le upu le wha pe ave esi o lau sau noanga o lo wha mau uma le hen saad le iai lewa maua a toi tu atu lewa no wa e toi tala wha wati umai fo I leisi launga e tolu iai au launga ua wha mutalo ua wanoa fale a lupo tu atu lewa no sisi sua na mota na ua fionga ele tangai ia tu lai mai le Mr. Langolango tanga ruengo tupe tai e la fionga tu sai foi ma leva noa nei tu malo ya se I koma foi de nai tu al mota se tau ma fatasi tu ina se foi se va noa se Italia tu ia fa le foi ni manato de nei tu ya e fa tu lo ma fa talo fa tu le pa ia ma walungo al fonus ma o tenei te fau na o fionga ile fonftalai fa malo le fa to fa malo foi le on sai ya al matua ni tai au fa tu ai le to ta mai
ia ai whaatele wawe lo a miurelei, ia, malo on sai. Whatala wat foi, lo fiongari, tai ole. Maota, fiongari Palemene, sui Palemene, male, malo kapineta. Na foi tu al maota, fiongari, tai, ia, sui tai, ma se foi sui na malu, fiongari le, sui whatalai, ia, ai whapea foi, ia, whaurulunga, tangaruenga, pulenga, whalapatotonga al malo, sa mo foi u poto. Ia, whatala wat foi tapua inga Samoa, te tonu pa ia msa ma whaingata, ia, ole haleo o iaise, whamatalanga. Ai, lea vele ni avanoi, whaitoi foi se motunga awhare nei tu malo, ia, ole tu malo ni e talanua sao ai le tu la fono. Ia no pia mota, ia i upo masani no whalongo ai, whapea sili le toa lua i le toa tasi. Lei foi o pole tunu ue. Le aso ma filinga, le aso ma le matai ngā tila. O le tai foi malona tā anga, o le lou malona fuata. Swinga, po o amendments. I le maitau wale nei tu malo, talu o na tuto tasi mai lo tātou atunu ure tasi iwa o na lua. Tele i o swinga, na whaia i tātou. Tu la fono tu mau. Tato tu la fono constitution am tato tunu. Ia ma tato policies or acts. Tele swinga. Ile o se mea fou la mea ni o swinga. Pongi amendments fai te tonu tato tu la fono. E foi tu la fono sa tato swia. E nei tu la fono onga swinga sa patino foi e tatou atunu. O le swinga matu ia sa tele foi le te ai e le ngata o le maota le nei. Ia le mamalu foi o tatou atunu. Le lu o iwa ina ua whatulai mai le tulafono e sui ai le tu awala. Ioi. Sui ai le tu awala. Moli mawina tele o launga le maota nei te ai foi solo te al mamalu ala tunu. Pe meia le saunga le mu. Tele tangata o le afioti. Tulou le mota. Tele ta vale o la labi vea. Feo iai. A le o maritemi nei. Le atau te o le tu awala le ana sui iai. Tele wai whamanu yanga. Mau alo tātou atunu. E ala i ta vale. Mau a fua mai tātou aingai. New Zealand, Australia. Ia te lehele te mau ainga lo tātou atunu. Wa pisa whainga tā o na maita avali Amerika. Le tūla wala le sa tātou whaungai. O inau te mana tua ai se saunoanga. Aritai tai fo i o tātou atunu. Le nā vaitai. Aua tātou te whewhewe whaisuinga. La tātou whewhewe ai le isuia le mea. Le ma whai o na tātou i loa. Le lei. Ma le leanga, pe tato le hoi e sui. O le vai ane nei tu malo e tu la fono. Le hai ma se meo suia. Le tu maua ai ata tau ar ko vana tu lou, e fianga tova. Pa ua le malo si anga le tau, tu watu e mafsosoani malo, so al pule. Ngā lulu e whatasi. Check and balance. E le vapea foi la, o le ai tu tasi tilo. E foi taimi sasi e le malo. E foi le taimi fata man lai fai ngon malo. Alan me fai. Tala no Ameriko man. E tu wei le mea. Ma, e lua atu yo, au mai nei, e fa pena, a mai le tato mauta, fa ali mai fina ngana. Fa ali atu so mato wai vai. E fau wei le tato tu la fon. E le lau fio ngai nei. Tele o la unga le nei, mata upu ma le nei, tu la fon. Fa pea, nei te iwa fa ina lo tato watu. Ioi. Fast fulu tau sanga taluai. Le sa mata mai pe ona maua le telo saunua. Fast fulu tau sanga taluai. E se le tamau a inga le nawa ita. E se foi tu langa ma fe suia inga le nawa ita. Leu tatau nuu mai le lua o lua ono. Tamau e ai le o tatou iai. Tele swinga fo ma. Le foi le tilo tatou malo. Si tatou o e va ai le tu. Ele fa pea fa le anga ina ni fautuanga al IMF le ai.
Lea sau no al minista ma te tai. O lea ia IMF te tonu tatu whainga mea. Tatu te soa le pule. Fori fina ngalo tu alalo al IMF. Ia tātou, whapena foi ona tātou tutu na. O lea tungalunga le whape ni te ua sae le waa tātou ngongoto tu ia. Ia, o le fio atu le kapiteni, o le vanga whelua i wa. Ile isa e ase wa al kapiengi la. O le mta whai iau i ngā al kapiengi. E vai akulo la sae le wa. Tama mo ile si tu to whapale ni tātou wa. Whapena le whainga lona. Wa sila sila tu le. Whainga malo. O le atau sae le wa au Samoa. Ile ai se whainga malo. O le awai atua wa sae a tātou sae atua se tu lau le mauta nei. Whapena le mali lia ia. Lo tātou mota. Tātou woi whai le tūla whana lea. Suinga le lei. Aua tātou te whewhe. Te whai suinga le lei. Tātou watu foi. I nei tau sanga. Po le tau sanga. E whaale le ia. Whapena le tutu na. I le oni tūla whono. Ale tu spa ia wa tūmau. Ne ai. Paua na tūla whono e le tau en tātou suia. Tūla whono mose. Tu spa ia. Tūla whono e whau tātou. Le no whai atu. Talu na tuto tasi mai Samoa. Sui. Asia. Sui ngalele. Sui au wā le nei taimi o tātou iai. Me lea lau whionga i le. Whongwhitalai man malu le. Tātou maota nei. Ia o se motu ngā awha nā. Asa nei fo i tū malu. Tātou ho se i sui i tū lafon. Ia au le IMF. Ia. Ta oto mai la IMF ia satu paitea. Whetalia fo i satu paitea. Mtata noa la IMF. Awa le. Mo sila fia o nei le umailo o tūlanga wha minsta lango tupe. O la ula hunga wha mawhai fo ila lea. O le minsta tupe. Wha tu loa tua ila o whionga i le minsta lango o le tatupe. Ma malama atu ila whionga whonga whitalai. Nga lina alua na whio nei. O lau mai au wa o lango minsta tupe. O leo wo i lalo le palemia. O nanu winga. E o maro le palemia. Asiata aloa le la seo e tatu. Ia, o familia tua, anga le mai tatu tu la fono, ia pasia tai au, ia ele o le sfrei. Mamia lo fiona fontalai, mamia tatu mota, ai ola satu paitea, tai. O fiona fonga. Le ia fala te tolo la se me fa la la mo le fiona sui mista. Se me fa mamlama po la se vai. Io me fa mamlama. Ka tai ai tu la fono ia tatu fai sa o le. O fe tu la fono. Pa le se senga na le sango muli ia le fiona sui mista. Le se senga tu la fono. Ili a mese lapta inga mai atu tele fa fu tu la fono. Ia le lawa e sa no la los fa sa ga imla IMF. Ia. Tu tau au na na mamla mai. Paftai. Ia malo sa no ia malo a lo fionga ia o tu la mai la fionga te malo tu la ia tu e atu le launga o le faftai le launga fa ma vai al minsta tupe. E pawalo le meno mana hi fa mamla mai ale ala. Le launga sui. E tu wei le mea. Man fa lo. Malo faftai le launga sat paitea. E pua e anoa o le mea la leta o le mana i o le mea reference e le launga. Ma reference anga e taimina sui e la wala sa tatu popole uma. A o tu mai le tu le mauta. La me o e tatu fia. Fa pena fo le nganga le momoli atu le malo tu la fono nei. Malo faftai la unga sat paitea. Malo faftai ta pena. Ia la tu la vano sisi sui o mo pele vano. Ia ma watu le tu le mai fa sale le anga lua. O lo wa vano nei saunu ia. Ia wa fa malo faftai. Mo le vano le nei tu malo. Le foi wo fia lo wa va ia tu tatu taimi mana. Tau le ami no te la mo fa sale anga lua. Mele malo faftai o fo lo fatalo fo lo fionga ia mai se foi nga luenga le nei aso e fa pe foi le lai tu al vai lo fionga le tai o malo ia malo wa ia sui mista lango ma nei tu ia malo soi fu malo le langi ma fi le nei tai o le manai o le tamua ele au sina fo i tono mota ya le sui mai salenga ma lor fatoina e po fea e o ia i le au fai ma fofonga ma porkiki le ia tamua ya ma lo fatai io e fo le nei sui ele ia se li o le lalo langi
e le iai se mea. Ai malo whaftai le sai, mo ngā luenga. Ia, tula i lava ma le nganga whaloalo a whafonga mailo tu malo, ia, o le a whaisi sao, ia wafoli nei tula fono tā ua. Ia, ai tapo i meia ma le manuia. E le umi lau whionga le fungtalai. Ai, e fua fo i le tala noa. Ia, i tonu le mauta le nei. Ato e sau, whapena ia, wha umi. Ato e sau, mo to e sau ia. Ia whalonga tā lo e ilan fua. Ai, o le tā ua ia te au. Ia, e tā ua swinga. Tā ua swinga. I le baba aia tu fo i swinga o lo ta pena nei. Ia, e tilo fo i male toa. Ia, i me ane ua tatou tilo ia i se whale tonu. Ai, laua whionga le talai. Pau ale o le tua lalo. Ia, i laua whionga le sui palmia po laua whionga fo i mingstar. O le soifuanga o le tangata soifua e lua me iai. O le teimi e le iai ma fia ai. Ma le teimi fo i e whaale e tonu vai. O le nasa mātou fo i tua lalo atu e le a fia nisi la ngona atu tula ia au ia whasuis fono. Tua lalo ma le ato toa. A whai wa ta pena swinga. Ta pena fo i se vai liung ma le atu. A wā le wha moe moe ni whaale tonu. Ai sa o le lei lava. Le foi wo ofi mai tono le Palemene. O le foi na tautua tua ia inga. Nofo ai nei Samoa. Le nofo i fafo. Awa tāua le tātou tāpena i swinga lo ua iai le temine nei. O na ia. O tai tonu an wha moe moe le malo. Sui a wā se manuia. Le ia se wha moe moe. E sui le se manuia. Ai i lau la ngona wha suis fono. A wha le tonu. Au fia o ma foi tātou. Au fia o ma foi tātou. Whiana i aile sui o whasaleanga. Whiana i na wha alis o manatu tu la fono le nei. O le ala le na, o le toi wha malosi le na i la o whionga. Tai o le malo. Langa ia. Tau te iai suinga. Tele fo i o wha fita uti. Tu la i mai iai. Ai o lau whawhitai le aso le nei. I lau sau tono le Palemene. Oka se matanga o fie. O te le tau tala i se vi inga se tangata. Au te la unga. I le tū wa o tilo iai ma le tele o pa inga sa wai. Lasa tau sila. Kovana. Tamaitai. Ofisa sili. Tamaitai. Loia sili, tamaitai, almista, lau whionga le taitai. O le nā, le whiau ia te au, le aso le nei. Tā ua, e leo le ina i lau lea, le sao le tupā tina. E oe, nā uwha manatu atu. Ni o tātou na nau fo i le tū malosi. E tā ua le vālea. Taua, leanga iai, le tū mapala o tina, pae ma le auti. Le langona le nā, whai tatana noa nei, to tirtilo me tā pena. Ai peo le langona le nā o le nei sui, tātou tirtilo, e lea whainga swinga. A ia tā pena foi, ma le tū e whale tonu hai. Mea lea, lau whionga e le whonga le fono. Ia o le nā. Ma le tua lalo muri. E le whapea le a tatou le mana o mia malo mai fafo. Tatou te mana o mia. Samoa se atunu o i titi. E tatou tilo tutoa. Ini whawhi tauri. Tupo mai tua. Ia. O le tūlanga le nā o le nei aso. E titi peteli o fai se sao le nei tu malo la lea na leina o fatto tuai o titilo ale wati te ustai fu ila la le se la unga ele to fa wauta au au la o fionga te lai mo li atu le nganga le fata tele fi ale loto on tanga wo yai
E le silingia fa fonga me Samoa. Tai tai o le malo, ma tai tai o le tuanga. E le silingia, io e alu al foi, tau fa pena, a ole, pa inga le nei, ia, tatou la fua i le tua, tu i le tua o tatou fa moe moenga, e le ai se fai pule le o fa moe moe i le tua so no fa moe moe, ai le ai fo se fai pule le ai ni ona mana onga, mo i ala tala lea, ai se fai pule tu lou, tau a fionga, e nau, e manao, i le manao la lea, vea manisi tu e le iai, a o mal tofi tatou le tua tatou te mai nei, tau te soala u pule, wa le tapo inga Samoa, manuia lau fionga te tai il malo, manenai tu, lo ova, pe foi la fionga le safa pitu, manuia lau fionga le fungtalai, ma se foi lau foi lau tosi, malona, ia, patai mo lo ovanoa, wia le ne asu. Malo whaftai whasale leanga lua tusa lo finangalo whalia, a noa lo finangalo whalia, whatau ino tina lo tula mai tofi o malo, a lo whaftai ta pena, pupua a noa lo finangalo, lo whafonga mai lo tu malo, a mai se fo sa mo lo maua mai whasala lau ngartat, pauar me leo tau whewhere fonga fitalai, o lo sa noa whalong talai, titi por me whalong kale, kiki angai pare, mia por fonga fitalai, ai lea whaina, malo whaftai, taluai o tātou taunu mai tātou taimi manava, o le whai unga fwoi leo taunu mango le nei aso, e manatu la whapau fo ir tātou ngā ruenga o le nei aso. Mori te rea tu whamalo ma le whaftai pa ia o le Palemene, ono loutou ono sai ma le lava papale pea. Whaftai mo saunoanga le tātou tula fono tau whaofi, malo tā pena. Whaftai e fori tapua inga sui o mtanga ruenga, whalapu tonga tu maoti, tātou malolo, tātou mafuta pea. E mai se onisi o tātou atunu o lo tātou mafuta pea, i le nei aso. Sa moa i lau tapua inga, ua whamalo whaftai au te talo. Ma lau tapua inga, whamanuia le atua i outou whaiva. Mo le sila fia le tātou maota, o tā pena la utou tari ngā sua le auli, le lans, i le maota tofi lau eti ar sana. Ai le paia o le kapeneta, ua maua e whatino foi la utou Fonotaga nei le auli. Ua tā pena ina foi le ofisa la utou tau mawhtanga, ma ua mai ona mamori atu le ofisa o le kapeneta. A o tātou uma, ua tā pena le tari ngā sua le maota le tofi lau eti ar sana. Ai tātou te lei toropo, o te tārsanga atu le suis fono mo si umu, se e saunia se talo e whai uai le tātou fono. Tātou foile, whaftai ma le whamanu le tua, e softa ngale alo ma le nganga pa ia, amen. Mātou whaftai a lau o fio le nei tūla, le Fonotaga lau o tunu, mai lava le tae au o sola, se auria mai le nei tūla. Sa loto i ei lo fina ngalo, i sui fono le Palemene, a wase lau lili ungo, ma ta upu, mo se manuia lau tele si o mātou atunu. Mātou te whaftaia lau o fio, te le tūra fo ina i mātou lau whanau, e te whaasino whaatonu i mātou, e te wha a maluina foi i mātou, i tonu le nei Palemene ro mātou atua. Mātou te wala au i lau fio tō enga le nei aso. Tātou ma lau fio tuloina i mātou i lo rofa ma lo angalele. Wha tau nuu nisi o whi au. Wha amuni mai mo i mātou lo mātou tua. Wha manuia i la fionga le Palemene le kapeneta ma le lai tua le Palemene. Wha pena fo di tai o le tua ngai ma le sui tai ma le nei fo i tua le Palemene. Wha manuia fo i le whailau tusi mo na sui au alfa fo ino le mātou fongo. Mo le saonga le mu, ma le fia e tonu le nei Palemene ro mātou tua. Ni o mātou se, mātou leanga, mātou te walauina, le maliulo wala pele Jesu Keriso, ina i mamamanga lo i mātou, ono o Jesu, i le suawa tamale, alo malenganga paia. Amen. Alo whaftai sui malo i tusar tātou taulanga mōlia, whaftai whamanuia le atua i lo walauina.
O te whasisi latu ua tole pone tau manga le fono au whai tula fono, se au lia le aso fono a tai au, i le i tula iwa tolu sfuru le tai au.